Kasi Sure. Kwasa game fast la ta kutulisha ti-sim timbirhi leti a wu ri kona leti tin'wana ta kona ti fanekele ti endli ku va na hasahasa yo chavisa. Number 1 hi loko hi vitana ka misolo wa chomi ya wena ka gigi leyi nga ka xitarata lexiya xi nga laha kusuhi ne the Juda hala on the right. Number 2 hi le the Juda. Number 3 hi le kwini hi le loko va fika u hi lamula swinene hi le kwini hi le ndhaheni hi le ndhaheni a wu ri swo tala ni swi tumbeta ni ta ka Facebook ni fika ni vulavula ti-topic tin'wana ku vanhu va susa gaza yi susa matihlo yi languta mina yi tshika leswiya swi nga endleka mara vo tala va swi vulavula ka ti-comment. Number 1 hi wena u nga endla ku ni tirha na papa Rhulani because you're the first person to say hey Philani pfuna damani wena u nge swi koti due to your commitment na ntirho na the other things swa wena. Number 2 u ku ri loko ni n'wi pfunini u ta ni pfuna and then u ni pfuni ngopfu ni khensa ku va nyiki tigigi Gagashi u nyiki tigigi to fika 14 to 15 gigs a ti huma ka Gagashi leyi kwati a wu ta ni sendela nambara ku manage va ta ku fonela mi fanekele mi ya cina kwihi va ta ku fonela mi fanekele mi ya dzanini va ta ku fonela mi fanele mi ya kwini kwini tigigi leto hinkwato ta successful. I think ti ve vo ma 13 ta yi 2 to ti nga va successful because of hi mhaka ya mali mara u ni buki ngopfu aka ti-event organizers hinkwato wo tiva ku xitiraki xa mina. So nyamuntlha ku zani ku lava lahawani i ku ni lava ku wena i va hlamuseta switsongo hi leswi u nga swi vona loko ni ri kusuhi na wena na ku tikeriwa ka wena loko u lamula tinyimpi u ri MC. All right. First, sorry for ku va mi nga tirhi swin'we na papa Rhulani. Ku navela ka mina ku ri ku mi fanele mi kurisana. So, but I knew ku ta fika nkarhi because mina not to take sides or mhaka ya ku maybe papa Rhulani a nga kona laniwe and all that. I still love him the way a nga xiswona. Ku ngo va ku loko mi ri vanhu swo ba ku va na ku hambana ko karhi and then you don't force ku ri vanhu va fanele va kusuhi na wena. Okay. Ka this thing incident leti ni ti tivaka mehe, there is one leyi a yi ri laha a booster ka this other Nigerian friend of mine lava hi pfaka ku xaviselana ku mikulungwana sweswi va ngo ku na mikulungwana a ni karhi wa ri fefa ehleka. So okay, sorry. Mhaka hi leyi, that day I remember there were some 2 ladies who came all the way kwala ma Midrand va ku va la ta vona papa Rhulani. So papa Rhulani started acting kokwalaha but ivi try ku n'wi calma down kwalani ku a kwatiwe yini a ni swi tivi na namuntlha na. So but a hetelela a perform hi ya ka Makhadzi a kandza andza yini ka state theatre laha ku a ni sungula ku vona mahanyelo lama ya hi ndlela liya ku va ku I realized ku ri hi ve na mbilu laha i ve na mbilu na mina I wouldn't tolerate munhu a ni embarrass in front of all the people lava va ku va ri laha. So ku lo va ku a ku fike ku na ti-video no hatla ni swi byela ti lava vanhu lava nga laha ku ri no you shouldn't be doing that loko munhu a ri ku yevuriweni. So kwalaha Makhadzi na xikombelo xifaki xifaki. So but swa hlekisa mara swa vava at some point mina ni na ku twisa ku ri papa Rhulani na talent yi tele lani. I don't know ku problem nda ku yini u lo hlangana yini and we Philani not to be biased or maybe ku thuma whatsoever. Mina I don't take nonsense and munhu wa ku yima hi wexe ni famba na ntiyiso a u lo karhala brami not swa bras or whatever lo karhala and you've been patient. I remember teka gig ya Magayisi papa Rhulani va ku hangala ku performa hina ivi endzhaku ka nkarhi ni ku lava yini hi loko a ku ila apula vusiku bya ma 3 a ku hina apula ma vona. So I know of incidents whereby it was not what you call good ku va munhu a tikuma a ri kusuhi na xisa lexiya hi nkarhi wolowo. So but you have been patient enough na Mr. Philani na loko u teke decision yaleyo ya ku ri wena you're no longer working with him a ni nge ku blame on that. Na loyi a nga ta tirha na papa Rhulani going forward i ta swi twisisa ku the pressure is too much. A hi munhu wa simple ku nga tirha na yena Mr. Philani. It's so good in whatever that he's doing but outside that i va a ni swi twisisi until hambi ni to ku vo n'wi loya Mr. Luya I still love him. Swa ti to tala ta ku ri maybe allocations ta mali
I don't know akaso not yes, it's not easy working with him as all over at all. That's all over. And for kubawe we party misalwa vanhu vakagaza vhele vangovulavula leswi va nga ta vulavula swona ku ri van'wana vhele va rhandzela ku commentela ku duma but mina na swi tiva ku ri a swi nga olovi at some point you have to go to a gig i kuma ku a nga kumeki fonini mana ka swi kumeka ku performing I know you will call me complainer sweswiya if mi lavalava munhu nga ku vona clock fa mi n'wi lavalava kwala no hi jikajika I know it's not easy mina I person mi sala ni fonile ko tala ngopfu a kombela mali ko tala na kun'wana no ku nyika kun'wana nga n'wi nyiki akombela kwa yena nini that mara ni swa ku hemba swin'wana ba so Philani eka swilo leswi nga ko bra mina vanhu va ta ku vulavula style leswi va ta swi vulavula wa tiveka gine ntsundzuka loko vulavula timhaka teto ntsundzuka gigi ya le Polokwane van sendeli bete manager mfukeni ni ku ifukeni njhani va ku hayi kombela invoice musi ma swi tiva a va teke number ta mina hi December va ku va ta ni fonela first gig le Polokwane hi ta ya perform ni senda invoice they deposited the money, they deposit cash, I went down 50%. No, Mali, one fair china. She said, "Sure, Nishilava, Nishkuman Green, Casho. No woman, you go here, Pulua, Nigga family Arabas pay wheel. Let me go near Patches pay wheel, and emit no go come pancha, no cotobanas pay wheel. Logona Patches pay wheel at the 15 minutes. Locono, she found me. Ni famba ni xilava ka pamchini ni xilava tembisa la hinkwayo tembisa ni tivi mina ni fani lahleka ni ba ni famba ka mpati man'wana a ma humeki va rile wini ni nghena ni huma tliliniki ni nga xi kumi ni zana na xi kuma kun'wanyana va rile ka Maputo in xi le ku cineni xi khomisa bolo xi le ku cineni first coach ni te a ni ya ku cineni na mali hakeli na e manager mani rivele ka vona ka mutini wena u faneke u tila va swi tiva loko ni huma laha ndlwini ni tala wani se swi komba ni faneke ni tshama ni karhi ni hlongorisa kumbe loko ni ku ya cina ku vona gig ni fanele boha la ni nga teka ni kuma kona xin'wana xa kona tigigi to tala ni ti cancel mhaka swo sweswo ku na gig to tala van'wana va ri Philani wa tonga na Paparlani n'wi buka na ta vheli hlamula va ka Mhinga ku na gig yin'wana ya ka Mhinga yi nga rhamba tatisi to tala va ni fonele tono ni ku ni va byela invoice ya mina invoice ya Paparlani it's 8,000 or 10,000 ku va yi ta cina kweleno va ku ri vona va khome 2,000 hi vulavule na Paparlani a ku ri u ta lava 2,000 ku na tigigi ta yi 4 ni nga ti cancel ta ka xigava a kaya leyi ni nga gina ni overtakiwa hi nyiko magumuza nga hakela mali yo vonaka cause mina a swi lavi ku cinela mali yitsongo then loko ni fika da a ni cini loko ni ku cinela mali yitsongo ni vula ku artist ya mehe ya cinela mali yitsongo so tigigi letiya ni ti cancela twana u ri yini hi manager va ni fonelini va ka xigana ve ri va ta ni nyiketa 1.5 ve ri va ta ni nyiketa 2,000 ve ri va ta ni n'wi langutisa for escort xo sungula we have to look for a car we have to look for if I get xluva hi fanekele ende xluva loyi u lava ku ta endliwa inani na kana escort i mchini ka mutini a wa byela swa mina na xa lava ke hoki xa lava u na boyfriend ya yehe xluva wa yi fanekele endla sweswo na i cina na mina ni mulungu se mulungu wa njhani o desktop egagi u swi vonile ku chavi ni lamula siku leriya a putori ende chava xi le ka swona chavi bela hi munhu wa madzolonga a xi le ka swona i tlhela loko a teka mike swi va yimelela a swi tsakisanga so xa wena egagi wena ku na nghoma leyi nga yimbeleliwa ka ku ve n'wamalache whatever swi swa tingoma teto Paparlani wa kona u ri nambara ra Gagashi u ya kuma nambara kwa nga yi kuma kona ni alini mina ni ri why la nambara ra Gagashi ni lava ku famba na teka Mr Post ya a studio ni lava ku yi bifa beni mayengani why a rhuketela Gagashi loko escort u nga ngheni swo nga swi tivi Gagashi wa swi tiva vulwa nyimpi ya yena I don't think u ta repeat about Gagashi Paparlani infoni a ni ri kaya mina ne loko ni fonela I think ku na munhu la ri na Paparlani ku nga fona nge foni ya yena foni munhu loyi a twala ka background a karhi ya n'wi byeli ku a ta Joni kumbe wena i vuya i ta kota ku ya bifa bini no ala mina ni ku I don't know mina tibetlela ta mina kota ku tilwa hi wexe a ni na ku tibetlela munhu un'wanyana ya tibetlela ta mantla munhu un'wana to laha mina ri wexe so but no way vona ku komisa mhaka Philani hi nge hate life leyiwa what matters most i ku ri wena na misalo a ma ha tirhi swin'we I think vanhu se va swi tiva ku ri you are no longer together you can explain yourself hambiloko ti hlamula vona wo hlamula ku innocent ku fika kwini so ba va tshama va ri kola va ngo loyi wa nya loyi kumbe data and data va ta gaza va yi tiva ku yi njhani nge va koti
What I intend sweswi. Lena swi ta papa Rhulani loko hi voneni. Hi papa Rhulani. Na swi ta ku loko ni voneni ka vanghana va wena lava nga ndluketelwa na vona namuntlha. Loko wo ya vulavula hi mina aka ti-video u karhi u vulavula ku biha hi mina after everything ni nga ku endlela swona. Xihundla xa case leyi ni nga yi cancela ni nga humesa mali yo fika ma 10,000 na case leya sweswiwani ya ku va i va ku tlhavaniweni hambi ku tlhavaniwa na ku vavisana ka sweswiwani na case ya leyi nga n'wi bakaya hi xitilo ni ta ti teka mina ni ti tlherisela aka vinyi va tona because sweswiwani hi mina ni nga khoma ti-case teto ende loko wena sweswiwani wa ta tsakisa vanhu aka ti-video i ta tsakisa vanhu ku fanele ku famba vulavula swo nga swi tivi ku mina ni khendlini ni dlayi maraji aka ti-video ni khendlini ende u le ku yimbeleni swo ka ti-video ku ri wena a wu laveki ngati ya wena a ndzi tshama ni ku byela hi Rhulani yena a ndzi tshama ni phefoma na wena endhawini ya Sabab mina handle ka le Pitori se loko ku vanghana bona Philani loko sweswo swo fana sweswo nga katsakatsi vito ra delete ya ku ri ku na loyi a fila ku ri Rhulani ya exista na ya a ta kota ku ya kuma leswi nga kona so but I think unkukulu namuntlha la a ku ri timhaka ta ku ya no longer waiting na misa Rhulani wehe sweswi wa tiva vanhu lava tirhaka na voko ya mahlweni papa Rhulani ta n'wi nyika support leyi a nga ta va kha a yi lava loko ku ri ku wa yi deserve but loko ku ri ku swi nga ha ri swona I think vutomi byi ta vutomi yes a hi vanhu hinkwavo va nga ta ku nyika leswi lavaka swona hi nkarhi wolowo so a hi pfaleni manager no kombela a hi pfaleni so u ta dlina se ku tirha ti-emotions so of which ni vona nga a swi tshamisekanga but mina personally I know the guy ni n'wi voneka kwala nga n'wi vona ko hi 3 mata ku xa ku laha apula ni ze ni a ri lava apula hi papa papa Rhulani so but yeah the only thing I ku va vanhu va swi tiva ku ri no longer working together and amilwi ku va na hambanile vutomi byi hambana twa wasta why vanghana va yena na i khale kha va swi lava leswi ende sweswiwa va ta ya va ya endla video yo va ku Philani a vulavula ku rhandza ka va n'wi video immediately va heta ku endla sweswo mina ndza pfumela na u teka ndhawu ya wona and a ni nge kwala nga ta ku ni wrong na both wa yena ni va hlamusetini va ku because u continue kha ba vanhu i continue kha vavisa vanhu mina vhela ni nge pfumeli la ku tlakula xidumbu ni karhele ku folela ni nga tleli vona kha va cema va tlimbana hi mikolo va put on send ti-picture to vaviseka mina sweswiwani a na ha ri manager papa Rhulani and whoever loyi a nga ta lava ku lata ku a duma hikuva swi papa Rhulani video kha va thepa hi mina swi tiva ku leswi ya swi lava ku veka hina yini i mali ya yena I'll give him his money mali ya yena leyi ni n'wi nyikaka yona hi leyi ni nga hi lomba vanhu tekiwa mali leyi hinkwayo n'wi nyika and hayi ri in 3 days n'hweti ya hela mntwana teka mali leyi ni n'wi nyika hi vona ku ri since a kha dya 6,000 in 2 days yi ta n'wi sustain for life that money now not for even for life because mina vhele it was for life hi ku ya hi mina because hi ku dya mutswalo ka mali yo taniya it was too much gagaxi wa swi tiva swa timali because u tirha hi timali na wena so ni zamini kwa ni nga zama kona munghana na loko ni ta u byeli marito man'wana maybe u nga wu rivele u fika u ni chingela laya loko u heta ku ni chingela zoko wena u ku wena Philani ni u ni chingela ku na rito rin'wana u nga ri tirhisa ni ri teki ni ri veka laha u byela mina u ku futhi u swi vulini u ku hayi mpfhuka for ku ri va right wu hambana damani because all vona pressure u swi vurile leswi ngombe ku va u swi rivala u swi vula leswiwani ku a wu hambana damani yeah because na sweswiwani swi vona in the right time it's fine Philani vanhu va kumi clarity no bra mina swa nkoka sweswiwa ku ri hi tirha njhani ku ya mahlweni ni u ta va kona loko ku ri na tichomi and all that va ta va ri free sweswi ku take over career ya munhu i career ya munhu loko ku ri ku ye going forward wa swi tiva ku na plan wa swi tiva ku ta endlisa ku yini kumbe ku na lava va fila ku ri maybe wena you're not doing it the right way va ta va kona wa swi vona wena i nga tikumeta riti sweswiwani un'wana fa ri teka ri vona ku ri something precious vutomi bya mahlweni and a swi vuli ku i fanele ti blame ku ri maybe he failed no you have tried your best swi lava ku maybe a wu ku nga fikeleli maybe laha a swilo swi va kona hi le misaveni a so ngati swa humelela ku ri na munhu a nga ku wacheni a n'wi mina ni ta swi kota
ivi impela va fika va bayiti ivi vanhu va ta tlhela va vuya nakambe ku hayi luya swi tinsuku va twa vanhu va njhani. So never look down on yourself le misaveni la swilo swo tshama swi ti on a cup of coffee na timafini swin'wana swi na nkarhi wa xona na wena i ri mini ndzima ya wena then a ku valo ni twa vanhu vo tala va ku wa swi kota ku solva yini u lo vula yini because mi ya yini mutini haleni ku solva I don't know vanhu vo tala va gagaxa swi kota ku solva gagaxa swi kota ku endla yini andazi hayi mina swilo swi kota ni kota ngopfu ku solva mina ni kota ti kotela swi gigi ni ti kotela sweswiyana swona na sweswiya so bye bye mngani mina na ku va busy nyana ta bula bra mi hlayiseka na papa Rhulani va hlayiseka la nga kho we love you eka ke before vaya wanitwa and ngwenya ni twa byoti mhaka ta ku veri yi lava mali ka wena and ana kweta ku nyiketa mali ni kombe ku nga gayi mali hi vito ra mina ni no man ta vulavula bra mi bye bye. So guys hiyo mhaka kweleyo ko va ku mina sweswiwani no yimela ku a chansa leswi a nga ta swi chansa hi ku tsakisa vanghana va yena hayi va n'wi rhandza damani ku ve ke handle ka accident a kaya hi kha faneke ya performa ka event ya Bejani what foundation BMG foundation le hi nga performa na Vusulu Makamu DJ Mfundisi na Hlekani gig ya ku ri na Hlekani loko hi faneke ya da hi xa toxa ku dima ni n'wi byele ku ri a zami ku tlela mundzuku na gig a nga tleli vusiku hinkwabyo a ya diba ka maphopho hi movha a vaviseka tihlo timbambu na nomu na nenge loko a diba hi movha hi faneke ya perform no muta u vavisekile noma u ya yimbelela njhani ni faneke ni endla ti-music kwati ya khemisi ni kuma tiphilisi ni zama ku n'wi byela ku okay zama va weke xo titimela na vanhu lava tshamaka aka Xikundu lava tshamaka aka a Salema laha khoneni na Salema va swi vonini hinkwaswo swi vulavulaka swona vanhu va le Salema laha khoneni a kusuhi na le Galitos lexiya xi nga lahaya leswi vulavulaka swona mi swi vonini a ri na nomu wo tani papa Rhulani a kume accident ma twisisa as a manager I fought ku that guy a tikuma ri somewhere ne but loko ya nga swi lavi swi pfuna yini ku u fostela munhu ku a ya xikolweni ku a ta kota ku dyondzeka va kahle ya ka swi lavi dyondza u yisa n'wana xikolweni n'wana a fika huma dzaha foni kumbe n'wana a fika endla swin'wana swo swi nghelela xikolo ni ta endla ni mi ka sweswo papa Rhulani u deny ti-opportunities tin'wana to fika mali yo fika 200,000 opportunities that fact business opportunities because of alcohol papa Rhulani i disappointing le ka makhadzi no hlomala ka makhadzi this makhadzi that the attitude and the behavior that come out. You must be professional when you meet the professional. A professional when you meet the professional must be professionals. Both of them must look professionals. That's why when we meet Womakars, we just be professional. So yeah, papa Rhulani ya va tsakisa va le TV no mu nga ta mi ri ka kovani ni le ka michini mi n'wi xuta the video hi ta vona ku who is going to suffer the consequences because mina I can't handle whatever that I have na swi khomelela so ni melela vulavula na mina ni melela vulavula hi mhaka Rivonia ni khetli Rivonia na ku tlhontlhe thyaka rin'wana ta thyaka rin'wanyana yani ka tiwana mina wanya lana mali ya mina mi khetli Rivonia mi tlhela n'wana wa vanhu mi ya khetla na vo chavi swini u vula mina u tsakisa vanghana va wena u tsakisa ti-videos ta hangalaka hinkwato. But one thing that I can tell you, I love you so much, and I still care about you. And then because my intentions, was not to hate you or to peg, but to see you somewhere. As much as unfortunately, along the way, like pressure and boiler, I pull out. Now, pressure and boiler, I am pulling out, and pull out the mango no kara. I'm not plan a project na Salani, which Salani angas enda swilo kwa swa right. Urukoteli Salani go. Kanza magus palapa. Bandi tamba Salani lexi nga producer ngoma leyi nga ku dumisa. Iya gomeni leyi va nga fika va ku yenga vanghana. Va ku yimbelelisa ngoma. U ku Salani nga ku dumisanga. I tlhe ya yimbelela ngoma u nga ri ka Salani. So mina guys, vulavula leswi vulavula swona
ya mina ni inanini ni vurili lana ta yivula ni ngo tlhela ni teka Mr. Jipa this gentleman Jipa the DJ, this gentleman, the brother DJ Jipa, he knows the story. He used to say, Mr. Philani, Mr. Philani, he's strong, that's Jipa for you. I'm taking him now. He wanted the best. He wanted to take Papa Rhulani to another level. He Mr. Jipa, there was that person who will say, Mr. Philani, let's arrange my brother, I will come there, I will make an interview with Papa Rhulani and do this. But because of I know my artist was ill-disciplined, so there was no way I was going to conduct an interview with the DJ, and I feel disappointed. But since I have a new artist by the name of Mtivan, I believe God will bless us with the right path. DJ Jipa, I'm really one of thank you, Kobamin Tekil. Repeli Mr. Philani, metan komela sinyamini le amove nyo pakatlhelwe khale khanimbona mkhami vulavula. Ni pfumele ni vula marito lama ku ni khensa loko lembe leri nga hela Papa Rhulani va tikomi va ri ka xiyimo xa ku ungaku a va ha ri na loyi a va pfunaku ivi va handukanyana xihlekiso ivi n'wina mi ta ribyi mi va landa ku ri na swivulavula swo tala swi ri kona swa ku mi opportunist mi la ku n'wi dyela mali mi la ku pfuka hi yena mara mi nga swi yingiseli sweswo mi va teka mi va hlambisa mi va basisa mi va endla munhu a ni vuli ku va nga ri munhu mara mi yima a swi olovi vo tala va nga mi twisisi maendlelo ma n'wina a mi ri manager ni mbonile a mi ri driver ni mbonile a mi ri advisor ni mbonile a mi va pfuna na hi ku khoma timali ni mbonile mi tlhela mi va pfuna na hi ku antswisa vutomi bya vona mi va susa na le nkumeni mi va yisa nyana ka ndhawu yo antswa ni va vonile loko mi xava xitandi le kaya ti nga ti ri kona ti-era leti nga va kona kwala ti nga va kona mara mi tlangini ndhima ya n'wina boti ende hambi swo va njhani mi nga ti soli ka nchumu mi yika Papa Rhulani hi nkarhi wa right hi season ya right mi fika mi va khoma hi voko mi va yimisa mi ya hehla ne le hansi na vona a swi olovi timanager to tala hi tirha hi ri behind the scene vo tala va tivi na ku ni manager vo mani because of a ndzi la ku voniwa o famba swa yena a endla swa hi ri yexe mara n'wina a mi tlhela mi va driver mi tlhela mi va photographer mi tlhela nkarhi n'wana mi tlhela mi DJ mi tisa na ti-USB a ni swi vona sweswo a swi nga olovi a swi tika mi rhuketeliwa nkarhi wun'wani swin'wana mi pfa mi swi khansela so ni ngo swi komba xi mi katekise but a ni nghenangi laha ku ta sola ni ngheni ni langutisa site leriya ra kahle ra ku Xikwembu a xi mi katekisi na loko mo tshuka next time hi mboni van'wani u nga ku va khuguleka mi twa mi ri na mbilu yo va pfuna fambani moya wa luwa mi nga yisa hi wona ka Papa Rhulani fika mi va pfuna ku ya mahlweni loko ri ku swi fika la swi mi tlimbaku mi ta huma mi ta vona swin'wana mara Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo a ni tivi ku yindlu leyi va nga yi sungula le kaya yi ta hetisiwa hi mani na sekele ri nga chichiwa a ni tivi ku va ha ta pfuniwa hi mani ku swi hela cause loko mi kha mi vulavula so le ku hleketeni ka swilo swo tala ku swi ta vhe swi tshikisiwa sweswiya or hi ta ya xaviseriwa xitandi lexiya hi 200 or swi ta vhe swi va swi cause of ti-manager ti fani na swi vona swi fani lexi n'wina mi nga na xona swi endleka loyi a nga ta sala a nga fambi hi ndlela ya maphili a famba hi ndlela ya yena hi ku na n'we hi voni loko mi nghena va cincana madokelo se swa endleka ku fika un'wana a cinca maendlelo mi kuma ku a nga focusanga ka ku va upgrade so Xikwembu xi hi pfune but mi hlekiwile hi mbulavuliwile mi tlhela mi fanisiwa na vona nkarhi wun'wana na sweswi mi nge loko vulavuleni sweswi hi mbilu ku va kona lava ngo gimeta manager na wo vulavula ku fana na yena a wu heti a va swi twisisi leswi nga le mbilwini ya n'wina so Xikwembu xi hi pfune xi mi katekisa na liya mi nga hi sungula ya Mchimbani na va lava nga ha taku ku ya mahlweni a va ti va nga chavi mi ta va komba ndlela mi ta pfunana ti-event mi ta tikuma so mo ni mi khongelele hi manager before mi famba mina ni munhu
wa swikhongelo na swi ta ku a hi swa kereke leswi nga nghenela swona mara pfumelani ni khongela ni tlhela ni katsa na yona xikoci ka life ya leyiwani ku Xikwembu a xi hi pfuni mo ni khongela hambi mi nga tsipangi or ku hluvula kepisi hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta. Xikwembu, thank you for your grace, thank you for the gift of life ku va ha hanya namuntlha hi tintswalo ta wena na khongela sweswi Jehova hi tisa mkhenso mahlweni ka wena hi loyi Mr. Philani hosi loyi a nga manager or a ri manager ya Papa Rhulani a yi hi ku pfuna Xikwembu mara hi ku swa vutomi swi na swiganga swi na swirhelelo a va ha tirhi swin'we na khongela sweswi Jehova ni vulavula kurhula ni vulavula peace ni vulavula vunene exikarhi ka vona va hambana hambi ku ri Papa Rhulani kwala nga kona u nga ku siku rin'wana Jehova u ngo n'wi pfula ndzondo Xikwembu moya lowu nga kona loko ri i moya nga cheriwa hi vanhu loko ri ku i demoni a nga cheriwa ri huma a va soba hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta hi ku ndlela a yi kombiwa hi Mr. Philani mara a nga swi voni hi vito ra matimba ra Yesu. Xikwembu talenta yi kona kambe ku yena a nga swi voni. Xikwembu nyika Philani matimba a ta tirha na vo Mtimbani na van'wana lava nga tata n'wi nyiki matimba Xikwembu ku va na ti-event ku va na ti-gig ku va na kurhula hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta a hi ngo amen. Mr. Philani yanani mahlweni hey mi pfuna vanhu na leswi mi swi endlaka swa tilayisense na yini mi nga karhali amen. Okay, sis hlayisekani Mr. Jiba. Thank you. Thank you. So. Yeah, na khensa swinene la swa kala leswi mi nga swi twa na khensa swinene. Okay, na ya mahlweni hi viva na tigigi ta le kaya ne na gig to tala ta le Bushbuck Ridge nga tikuma ta vo Justicia and other gigs akaya, but let me talk about this gig specifically loko muna ta swi vona ku vanghana vana mbilu yo biha. We went to a gig kun'wanyana va rile aka R81 patra kona ya kona ka white stage ya kona hasi mati ai bukwe hi DJ Teaspoon. DJ Teaspoon was the person who paid us, was the person who was involved in all everything that's what endleka la. So we went to the event. Isuke ka Malamulele, ngulanda ka Malamulele afika ahlamba loko ayifamba. Loko ifamba ya gigini. Papa Rhulani afika tekete vanghana vena va famba hi pholo, vi famba say 4. Va 4 hina plus Mchini 5 plus yena 6 plus mina 7. We went to a gig. No, we were 6, yeah. 4 plus 2 were 6. We went to a gig. If you got a gig, Papa Rhulani van get the time slot kuringena yi 11, past 11, half past 11. When we got there, kuna ti bounce kuna security tight la. Ku ina movie ya mina. Nifika nima la nifika I Papa Rhulani, mina Papa Rhulani na girlfriend na Papa Rhulani na xilo ingena ka event. Papa Rhulani ku ta movha ya vanghana va yena va yi bloka a va mi tivi because la ngheniwa hi mali no ngheniwa hi mali yo tala vhela nghena ticket ra kona bengoma 200 to 150 because the event was it was all white ya best ya ka Gaza leyi nga endleka last year a yi fambisiwa hi DJ Teaspoon. Loko hi fika laya andzeni hi fika hi kuma ku ti bouncer ti ri I'm getting because I'm access ti chomu ta yena hi le ku delay ka karhi hi scotch why ka mdini why hi fanekele ramba vanghana va wena ka va hi delays hi fa hi teka magig ta yi 5 loko a hatle teka gig yin'we hi tekela 3 hours hi mhaka ku hi famba na vanghana wa swa tsanchika mina movheni na khandziya pfuna vanghana va mina va tsutsuma ku tlula wena. I had to drive a car 180 to prove a point ku ri a va tsutsumi ku tlula mina. So sometimes I was stupid just to accommodate him mara swi ni pfuna nchumu. I was not a manager ntsena. I need an advisor ka Papa Rhulani. I need a driver. That driver from here to Venda, from Venda to Tzaneen Bushbuck Ridge, Pulukwane, Johannesburg. I planned everything, but the guy disturbed. The guy destroyed. We were supposed to go to Durban. I recorded Salan in Samakwil. We were supposed to take a flight. We were supposed to go to Bethlehem. We were supposed to go to Eastern Cape. Those gigs, I will get a call and say, yo, Philani, artist that way misbehavior. We don't think we're going to spend such money for that kind of a person. Then when I see because there's wrong with misbehavior, response one of very take 50,000 or Mesalamu or get telekamun. Manawana is this, Manawana that. When Lekker that time put out, we all thought, no, Papa Rhulani is wrong.
Okay, Lekker is wrong. But let me tell you the truth. Lekker was right. Now I can tell you now, Lekker was right because the pressure was too much. And for whatever that means, ninga swivula hi ku ya hi defense kati hi lwisana Lekker ni nghena swivula vibana leswi Lekker anga swivula leswi Lekker anga byela swona n'wi rivaleni na mehe leswi nga swivula ni a ni rivaleni la ku ti basisa ka Lekker and ni ti basa rambirhi sweswi ku ri kumbe na hi se na vuxaka bya kahle ni na bye Papa Rhulani ku ri hi ta va ka endla collaboration na artist Lekker xa makhombo a nga nyikiwa kwalaho xi telela ngo yi hlanixiya se u lava ku zama ku lata puxa sweswi nga swi vona ku Papa Rhulani u na ku lava ku endla mi tirha na yena mi yimbelela mi endla hinkwaswo fambani mi ya tirha na yena. I'm not saying he's a bad person, but a swo boha ni mi byela ntiyiso swi nge pfuni nchumu ta fika ni yima laha ni ku a na ha tirhi na Papa Rhulani mi ku okay sharp ni fane mi byela the reasons why hi nga ha tirhi swin'we. Papa Rhulani is very abusive. Papa Rhulani wa misbehave. Papa Rhulani u rhuketela munhu un'wana na un'wana. Papa Rhulani na le kaya ndzisani ya mhana yena va rhukete hi tihlapa hinkwato ka minga a va n'wi ri lava laha tshama kona hi mhaka matikhomelo ma yena. So vanhu va nga vulavuli timhaka ta vona ta titsakisa a n'wi twa n'wanyana va rini i Bzuti a fa nga vuli yena futhi Bzuti Maswanganyi u ri tixaka ta Janana ni tihi tixaka tihi Bzuti mi nga lavi ku hi vulavurisa ka swa n'wi swa hlekisanyana. So leswi va nga zama la ta hlamusela swona hi swona sweswo swa ku let people talk a va hi va vulavula hinkwaswo timbhoni ta mehe ti kona lava nga swi vona hi matihlo from Kate Looks from Kagashi from Sgodasi from va tele va nga swi vona hi matihlo na Lekker a ri kona ka gigi ya ka Sikhunyana u swi vone hi matihlo. Lexi nga endla ku Lekker a pula out hi lexi endlaka na mina pula out. Papa Rhulani va ta khopelela mali because a ni n'wi nyika mali pe mali nga chava n'wi nyika ta hi kume gigi ya 10,000 n'wi nyika ta 7 ni teka 1,000 then n'wana endla ti-logistics na mincini mara nyamutlha a ni manager wa kahle a na ha ri manager hi mhaka ku ni wisi Papa Rhulani ni n'wi wisa yini Papa Rhulani i cini nga ta ku phela mina mi na studio a ni fane yimbelela mina phela ta n'wi wisa hi yini vana vo tala u n'wi wisini ni n'wi wisa hi yini phela na Lekker loko a ta teka Papa Rhulani a n'wi yisa studio Lekker a nga fika nga yimbelela u n'wi teka n'wi yisa studio Lekker a fika a endla yini a director simu Lekker na mina that's the things that I planned. I have everything in paper. I directed I make it tsaliwa hansi ku ni n'wi director so leswi Lekker a nga swi endlisa swona mani ya swi endlisa swona. So unfortunately it didn't end well and this is the right time for me to say va ri na n'wina mo teka yo tala a sisihizi ka 10,000 rand ni teka 1,000 rand mira ni teka mali yo tala mara okay swi kahle loko ri ka ni teka mali yo tala sisihizi a ku va ti-percentage leti mina hina hi twanani tona ti nga mi endli ku ni lose respect ka n'wina. Kombela, just begging you now. I don't want to lose respect when I'm angry because I react fast and sasek. I respect you, my sister. I didn't expect that comment from you because you are one of the people who is on my second. So I react fast for people and bativa. Lumbu comment kata kuketela chinga. I'm not even no problem na bon. Mar for munhu nungu tiba kwa tlhata ta fika ni hula. Njoku baba ngopfu. Loko ri vule ekitala timhaka to mntu swa wa munhu no sa lukusini na yena mara swa munhu no tiva ka fana ndle sweswo a ni xava a ni hlamuli ti-comment ma to tiri ku chingichingeni tin'wanyana njhanjhani ni kwata ngopfu loko munhu loyi ni n'wi tivaka ni byela ku ri it's my back up ku tlhe ku va yena a ni dlayaka so swi komba ku ri i waste mostly yo ti byele ku i munhu wa munghana wa mina ni va kha ni ti hembela ni va kha ni ti bayizisa ni zamile kwani nga zama kona. I was a driver, I was a manager, I was an advisor, and I was a financial advisor. As long as Papa Rhulani ta jola lava nga ta jola na vona wa to tshama ka demanda timali to tala ku xavile na n'wanyana wa ka Magomani mpahla na hlekani ya ku heta n'wi nyika ta 2,000 a xi xavela mpahla xi zanga malamulele a fika a xi xavela mpahla na madyambu ni foneliwa hi xiluva a byele ku manager Papa Rhulani loyi na cheri liya u xi hluvule tintangu xikarhi ka vanhu a xi tekela na timpahla ta xikarhi ka vanhu so Papa Rhulani u rhandza ngopfu ku tsakisa vanhu loko munhu va nga kona ku la ta tshama ka provela vanhu yo na mali la tshama ka provela vanhu yo na mali la tshama ka provela vanhu ku ri yena u njhani. This is DJ Queen B. This lady, she knows me. She was there.
se kombe ku hlamula hizi ezingoveni ni twa ku ri wena wo hungasa a ni le ku hungaseni mi unfortunately hungasa ka ndhawu ya wrong mina a ni le ku hungaseni wena twa i tala hi ta fika i hungasa ka ndhawu ya wrong mina a ni le ku hungaseni swi fana no kuma mfundhisi a karhi a khongela kumbe a karhi a chumayela u ku mfundhisi skefi wena u ti byela ku ri wo la ta ku hungasa na yena and mayangi le ku hungaseni loko chumayeleni I'm giving a press release here mara loko se ku ta hlokuma swilo leswi ka munhu wa mina swi komba ku ri no ti xisa it's fine let's keep it put it short it's a Bible so ni zamini kwani nga zama kona ni zamini kwani nga zama kona ni lwini ka mi rhungetela ka mi nga ntivi mi ni vula mi kha mi nga ntivi mi ni tseketsela mi kha mi nga ntivi mara vo tala ni va pfunini ka Gaza Hollywoodbet and Betway Chips vo tala ni va pfunini swo tala vo tala ni va endlelini swilo loko va kombela mali va ri swikolweni va pfumala swakudya ni va senderile mahala mara nyamutlha ni tala mahlweni ka n'wina mi ta tlhela mi fika mi ku ri ni wrong ni wise Papa Rhulani swo tala leswi Papa Rhulani a nga ta swi vula from nyamutlha and I'm not saying ku ri na n'wi khomisa ku swa vaviseka mina la nga ta n'wi khomisa la nga ta pfula case loko o fika a vulavula swo tsakisa vanhu sweswo a ka swi vulavula swo tala swo a rivoniya mina ni khendleni ni dlele munhu ni khendla hi yena I just want to prove him a point ya ku ri loko ku ri a ti byela ku yena u na ability yo endla xin'wana verbal and whatever vanhu va kwata hi yena ku nga endleki nchumu yena this is the right time and Papa Rhulani if you are if u fura xivindi xo endla sweswo go and do it mina I know how much I owe you and I know kolota mali nga yi teka ya wena leyi nga ku hanyiseni kwalaho kha ni ku hakelela rent kha u xa swakudya na swakudya swo kona u xava cause u dya makaroni a wa detolo ku va na makaroni ku va na xitofu xintshwa xi nge tshama ku xi layithiwa xin'wana xi layithiwa ku va hi tara ntsena so u busy vavasati na byala loko ni ku vutisa ku why u ku na kokwana wena a va nwa ngopfu byala and a bofa a wu na mhaka so ni vona ingaku and then nge se pala ni twi Papa Rhulani kwalaho ko loko a tsakisa vanghana wa nyamutlha u ku and then hina sayina xitlambani nyana xin'wana xitlambani lexiyani a xi dumangi ni dume ku xi tlula I just received a call sweswi mutwa phone khaireli it's an event organizer ya the big event leyi nga ta kha host wa Limpopo leyi ni nga endla invoice ya Papa Rhulani na invoice ya Mthimbani and nge chivi I made the good money there ni endli mali la aka invoice letiya so I'm going to crash ya Papa Rhulani with an immediate effect I have no choice then whoever will take over u ta sungula wile evufambisi byintshwa I'm going to manage Mthimbani. You can't tell me Mthimbani is a small artist. Yeah, utsakisa vanghana. Yeah, xitlambani xexo nga xi landa xi duma no duma, xi yimbelela swilo swin'wana hi swi tivi no swi tiva. Papa Rhulani u yimbelela hi swi tiviwa hi vanhu. Handle ka ngoma leyi nga fika nghena hi yona yimbelela. Yi nga va na influence because hi lekere 1 rand and lekere is popular. A wu duma ngichu Papa Rhulani u nga ti xisi. Ni nga ku nyika phone na smartphone a swi koti no ya ka camera. So relax. We're not fighting but don't uyebo hi vanghana swi fika kwalaho. Aba ku yengi vanghana wena mi byala mudakwa la tibisa ka michini mara va nga ku phuntisi because at the end of the day kusafara wena I tried my best with the family with your friends na mantsongo wa wena sweswi hi na invitation ya kokwana wun'wana chapu wa hluriwa we had a plan ku hi ta yisa mali muni hi ta endla yini but you've done that ku ya hi ku vanghana va wena va ku yeni so it's fine bro I don't have a problem we move let me put it like that we move okay it's fine ku ta va khongela ti request ta valandzeri ta va ka teka ti request ta valandzeri lava va lavaka ku ta vulavula va twa mara loko no ya ngetela a lava ngetela swin'wana swi nga ta nghena se swa khumba swin'wana ni ka vulavulele ku na yin'wana incident ti tele ti-incident leti ni ngo ti pfalapfala se na swo ku ndzi hanya ku pfalapfala za ku fikela rini a ni lavi ku lava ta khoma ngati hi mavoko never futhi and if Papa Rhulani a endla sweswo so mi n'wi yenga a vulavula ka ti-video ku wena Philani this wena Philani this wena Philani this manitwa ni swi vula kwala ka video ni ya ku posteni hambi va nga n'wi khomisi mara nawu u ta n'wi lava u ta n'wi kuma ni ti ta va karhi ni teka ti-request
ndzi va kha ndzi teka ti-request. Ti-request ti tele na ti vona laha. Ti tele ti-request na ti vona. 11 request ni nga ta karhi ndzi teka. Ni twa ku va ri yini le ku ti-adeni problem ati le ku adekeni. Mo cancela ti-request ne hinkwato. Ni tlhela ndzi teka hi vuntshwa. Ni ta va ni kha ni cancela ti-request hinkwato tlhela ndzi teka hi vuntshwa then hi ta vulavula. Yeah. Ti-request ti tele ngopfu. Leyi ni nga ku yi tekeni a ntiyi ku ri yi tekekini. Yeah. Brian Nugeri, ni ta va kha ni ku teka na wena after this one. Le ku zameka ku teka ti-request ne. Le ku tekeni ka ti-request. Yeah, leyiwani yi tekeni mo tlhelo kahle ni teka yin'wanyana fast. Okay, ni teka yin'wanyana. Hayi njhani? Friend Philani manager. Kona njhani? Hayi kona mina no lava ku ngi edanyana ka leswi u nga swi tirha ka Papa Rhulani. U tirhe ntirho wukulu ngopfu ka Papa Rhulani Yeah. swin'wana vhele swo fane swi endleka loko swilo fane swi endleka swona swi endleka but mina no xikombelo xa mina ku ri u tirhe kahle na yena but u nga n'wi tshiki Mr. I nga va u n'wi tshika u nga ha tirhi na yena but n'wi pfuni laha nga ta kota ku pfuna kona loko ku ri swa koteka if possible a ni ri i swi endla but if possible i zama laha nga ta zama kona. I know ku ri I know ku ri vavisekini ku vavisini laha nga ku vavisa kona and then swa vava ku vavisiwa hi munhu loyi u nga close swinene na yena. But if possible n'wi pfuni ku nga va ti-advice ku nga va advice ya yena advice ya yena or something but if possible leswi ni ngo ri i swi endla but if wena wa swi kota i nga swi kota but because i ta lahleka and then u ta lahleka misero a wu ri ku n'wi akeni swinene and then i ta lahleka ta tlhela ndzhaku ngopfu na vutomi swi nge tsakisi straight na munhu a nga ta tirha na yena un'wana a nge swi koti leswi ni nga swi endla. Mativa ka live. Tele swinene. Mara leswi ni nga hlamusela laha 2 hours leyi kwayi leyi ma vo sweswi hi 2 hours leyi. Hi 2 hours leyi ni yo komisa. Tele ngopfu ni nga za rixa hi laha. I know ku ri life ya Papa Rhulani na yi tiva vele kwala Tshembisa ni kumeka kwala na yi tiva before a sungula no yimbela na lekere a ni ti vona life ya yena vele ni yi tiva swinene a hi munhu loyi a swi kota ku hanya na vanhu but hi ku ri loko hi ri ku hanyeni hi fanele hi cincana laha hi cincanaka kona loko swi koteka but lexi mina ni xi kombelaka ku ri i nga n'wi hlambeli mavoko ku fika kwalano even if u nga ha tirhi na yena but n'wi pfuni laha nga ta kota kona hi leswi ni kombelaka swona. Khesi swinene n'wana ba. Thank you. Okay. Ni ta va kha ni teka ti-request hi ndlela leyo ne. Ni ta va kha ni teka ti-request ti lo tala le ku adeni ti tele ma 15 requests ti lo tala. So guys, yes yo mhaka ku yaleyo like Salani producer xi se lexiya xi na nyingi and since ku ri ku ni fostera Papa Rhulani a endla na Salani tolo ti byele mina ku hi nga xaveleli mathaka malama a vula Salani. Ni ke mfosta ku Salani xi nga ku dumisa ka hi nga xaveleli mathaka malama va tele mani lava kota ku chaya ku tlula Salani. I mani Salani ti to tata Salani ma ti tiva na n'hweti ti dumete hikwata Salani but loko hi Papa Rhulani a swi lavisa sweswo hina vo mani hi nga ta swi cinca hi vo mani hina hi nga ta swi cinca hi ku tu hi swi lava hi ndlela leyiwani. Mina Papa Rhulani a na ha swi lavi ku tirha na yena and a ni ngo va desperate cause ni byela hi ku ya u tirha kwihi wena u na mali muni wena Philani u tirha kwihi wena a ni ku tsakisa vanghana u tirha kwihi wena
namuntlha ni tirha kwihi loko kombela mali ka mina every week la sendi 300 u tirha kwihi wa mali ya vuchonisi u yi kuma kwihi ku hembela vanhu ku machonisi man. Hello. Miri jan mana ce? Aya bla Fugina. Ai Fugela mjana. Fuge. Ya lam gatra ko ka popor lanem terrain mara way forward ya kuba mi ma manager mtimbanshir. Mtu ngare yo ya perfect. Ne. Ya cause mtimbana e mundo yi kaje anita manager yo nje mu. Yo na ko ya bona mtu wa Yeah. So lapha parlano ngo mtimbana artist just straight openga leswi. Xivula swo nyamutlhe ya. I famba isana switlambana swo swi nga dumanga. Mitimbani na 57,000 followers. I tlala mi manager ye. Ina 57,000. Ende xin'wana mtimbani I munhu loyi kahle anga duma. Arangela Poparlan even no switwa dumi. Iduma mitimbani ne. Iduma success uma 2016 color gaming. Poparlan ungena la una Poparlan ngana 2 years gaming mara. Yo. Na mina vula kuswani ni Vitsonga rap hi mhaka yena mtimbani. Loko se aya mse tekele ta timbangi yini kwa Teresa luya yo anga nfisa Tsonga rap. Kesi ni wana man, kesi sned. Bangwanyana babutisa ba ku Philani wa ta ba manager na. Na manager mean. And then mina ngisa the big names that are coming. Look at the big names that are coming. I'm not talking about big names that are coming. We are here to change Tsonga. We are here to change Tsonga music. So expect, man. Expect. I'll be taking this. Look taking. So na ri ko kwala ka live na ri kona bele ku geneni va ka va hlamusete swa skip sa swona leswi va nga swi vonisa swona. So yeah, I think in network vanhu vo tala va nga kumeka ku na case okay, that's the other kwa ku request va titele sweswi vanhu pfuleli vanhu platform ku va nghena va vulavula, then hi ta yi pfala hi ta endla 2 hours 30 hi 25 minutes. So va ta kha va nghena hi vulavula hi ndlela yaleyo. Hey manager. Mchaviseki. Miri njhani? Ni pfuki ni tsundzuka xitatasi xin'wana xa n'wina mi nga tshami ni chingela hi xona. Wo ti hungasela n'wana mara ni hi solving. Okay, mara mi ni kolota plata. Hi ta swi endla hi weekend sweswo. Alright, mi ri yini hi leyi mhaka xiboho ni xi tekini a na ha lava ku ta tirha na yena misa loyi with an immediate effect. After all that you have submitted, ni analyzing, I've taken a deep scrutiny on the matter. Manta ka n'wina, your peace comes first. There's nothing you can do loko mi nga ri na peace. And mi xi endla right kumbe mi xi endla positive. So if you are not at peace, you need to see to it through whatever lexi mi yivelaku peace mi hambana na xona. Hambana na mfowethu. You've given your best effort hinkwenu swi voneni ku hala nga ta ka anga swi vonangi hambana na mfowethu. Eta kuma van'wanyana lava vonaka potential va vona ku nga ku na potential kumbe va vona nga ku vo na potential lomkulu. Yeah, they must as well they may as well take over va lunghisa la n'we va vona ku nga ku hamendlangi swona. Mara n'we mi va mi ri at peace. Your peace comes first. Ma fanela ku tlela loko ri pela. Energy khoma wrong. Ngari ku solve to the unnecessary. Ata fonela hi 3 napundu. Ona ndzoko ni fane pfuka na xa movha. Na movha anga swi koti no drive. Ni fane pfuka na n'wi xave movha. Ni ri why ku la movha na dumi ngopfu. I sweswo man. Sweswo a ku va leswi swa ku munhu a ri byaleni a lava ku provela van'wana ku na swin'wana a nga swi veka kun'wanyana a nga kota ku endla leswi na leswi ku va ri ku holoveni ka vana na vanhu vo karhi. Mara xa nkoka i ku
positive about your life. Loko mi nga ri at peace. Your peace comes first. I'm over selfish, but your peace comes first. Good night. Thank you so much, Mr. V. Tava karhi ni teka ku va hi ku va kona va nga kwata va nga ku chingeni hi swi tiva ku sta xaxa hi swi tiva ku yini celebrate guys, it's the time. Celebrate. There's nothing wrong about celebration because it's like I swilo swo hambana. Network ya karhatanyana laha because hi ku joining nkarhi wo leha the network it's bad. Hello, the network it's bad. I'm taking requests, guys. Not society na khala triko. Kusele 11. Tatiteka 4 mga chalo. Itagena ivulavulini kwini. Ai manu utwa shelo. Anu utwa. Ntsela ku ya wena na xinenga xexo. Namuntlha ndzi ti mhaka ta ku ya. I ntirho wa wena loko ri manager. U kha khandziya stage. I ntirho wa wena ku khandziya stage. I kha wena. I ntirho wa wena u kha khandziya stage. Ntirho wa mina ni i ku khandziya stage ni nyiketa ti-fans ta wena ku ri langutana ku endla yini na. Ni ku manager no kota ku tisa ku DJ fa tlanga ri tinsimu. Hayi futhi vanghana ma blind na mathema na mafeva na de mali brama wena na mafeva na de and khale mi makufostela ku swilo swi va so mara nyamutlha ni kombi loko rhuketela mhana mina ku nyini rhuketela mhana mina ku nyini mhana mina nyini my blessings ku nyini ka mukate ya mina ripere boti minjhani hi kona mjani mi tlakusa rito ni twe kule ku nchaka endla so alo mpfukeni ngobo hayi mpfukeni hayitwa maka miri yi nga yo ni wrong kuna marito nyama man'wana mi nga tshami ma vula ne last ka ti-live ta video to tala ta n'wina lomu ku papa Rhulani loko a ri sober a nga na problem ma once o za twa bodlele ku na problem ikulu ene loko ni twa kahle lomu hlamusela ku namuntlha mi rhuketeliwi obvious o dakwile lomu zo mi rhuketeliwa hi ndlela liya a nga dakwanga a nga dakwani namuntlha u teki xiboho ku ya hi vanghana a ni n'hweti herile na lama n'wi byeletela ku lava nga hola no se u lava mali yo nwa byala u rhanga chingela mina ya ni le ku veleni ka podcast call back a vele mi mali a ni n'wi nyiki mali because na ku dya vyana mali ni teka nyika boti wa yena whatever mali a yi lavaka ku ri mali muni u va a kha a vulavula boti wa yena boti yi lava 500 boti yi lava 1000 boti this mina na hakela rent ntsena a ni khomi mali ya yena mina don't manage his finances so loko boti wa yena va ku va hava mali that's when he bounce back a mata ni rhuketela a ku ya boti a va dyi mali ya vona va tivi timhaka ta mali ya vona va nga ti nghezi mali ya mina even then ni connecta conference call a nga swi twi ku se u vulavula boti wa yena i twa nga vulavula na mina loko sa ta rhukete hi mhana mina then loko ni khomanisa swinepe leswi vhiki leri nga hela na swi tiva ku ta na maphorisa ku switolo a ni yi laya wa fika ye a fika ku lava laha jaratini a va ha n'wi lava and va lava ku nhwanya loyi a ya n'wi khomisa so naswona ku ta ni khoma xitombo hi mavoko cause ti-picture ti nga laha ta chavisa a yin'we a hi timbirhi a hi tinharhu so naswona ku se ni dwa pfuxiwa navusiku ni tlhela ni byela ku manager sorry man girlfriend leyi ya mina sala yi lovini u yi dlele damani va heta ku ni khoma so ni ta ku yini u khomuka ngani u be maphorisa kaya ni miyena u be maphorisa kaya ni miyena ni ya n'wi humesa hi 400 so mi ni karhele ku tshama ka ni humeseti timali karhele lexi a ni ta xi vula ne i ku ntirho wa n'wi yi vonakile ne manito na mito a ni ntirho wa n'wi yi vonakile ne mara ena swi twisisa ku ri loko mi kuma munhu a vulavula swo karhi especially swa emotion swo vavisa munhu un'wana swo boha munhu a va emotional more especially ku rhuketeliwa doesn't make sense more especially ka munhu lonkulu u nge rhuketeli munhu lonkulu ende swi va right ende
Master Papa Rhulani munhu waku anga steka inside yena ku no eni ya kombela apology ka manager unless un'wana a n'wi advise ku no famba byela manager sorry. So lo most analyze kahle misilangisa kahle Papa Rhulani ni ngo mentally is not okay. I mean in terms of kuna swo tala leswi that needs to be solved psychologically. Leswo mbula ku mi ringete ku ndzama switsandza mi ringeta leswi switsandza but what I can say ku kwala mi nga tirha kona just let it go. Leswi mbula swo I'm not problem na yena. No problem. Mi nga don't go deep and expose a lot of things. So swi nga ndleka mi nga swi phalaphala. You know why? You know why? People will talk. You know why? You know why I sound like I'm going deeper? Everything that is said to me in a movie, I killed someone near Kenya here, and I've seen him on videos. What? So I just want to say the record straight to him. Aye. Mbukina. Aye, Fukil Munam Jane. Okay. Italem Zutin the podcast man. Ungule Koken Karnoko man. Milegui. Nla ili mila. Anu mle Johnny tape very interview first. Oh, I'm gave like during the holidays. Tambe yami bugu in mara so kwanda bugu ngo tambe yami. Mtimbani. Oh, nkaruko kona hinkwawo nga sendela ti contacts ka inbox and then ta kota ku vulavula. No problem. Thank you. All right, akensi mina ngonya. Tapsha. Ya ndatekete request tele 23 leti nga sala la. 23 leti nga sala la. Tateke 4. Guys, akuna swin'wana. So vanhu ava vulavuli va chingela phela munhu va vulavula hi because mina candidacy. Reperini. Aye, mjani bodo. Epukile kakubo. Aye, pukile man. Mo mabiri mana ave kahle. Kami tole susala la ku savava loko swika sita aka munhu lo atitwa ka nga ri na nandzu. Mara ku ya mina ni n'wi voni nyana n'wana loyi aka endla mistake mi kha mi n'wi kondzelela ko tala ni kha ni ti vona se mara anyway se ho ndle ku pfuna ku sweswi mi swi vulavulaka ha swi twa mara hi kombela ku mi nga n'wi heleli mbilu mi n'wi xeweta na ku mi hlangana na yena mara yena loko ku ri phela wa bayiseka ku ya hi vanghana a cici ku ani u tlambe na swona u tlambe na swona ende mina ta bukwa ngopfu sweswi u vile swi vona ku ya va n'wi promise ya network ipa ku beta ya network leyiwana na yi le ku endleni ya u tlambisa karata buti u tlambisa karata swinene nkarhi wun'wana na wun'wana swi nga endla mi kuma ku sweswi ti-track to ringana 10 nga leti nga ta ndla ku va na vanhu lava nga ta n'wi tsakela nkarhi wun'wana na vanhu va lava rhuketela phela ku rhuketeliwa ka vanhu va lava va rhuketeliwaka va lan'wa na vona hikuva a ni va kha rhuketeliwa hambi u nga rhuketelangi yena munhu loko a twa ku va rhuketela van'wana na yena swa va ku vava a za a huma ka swona se hi kombela ku mi nga heli matimba swinene network ya hi boyila a va ku ni nga heli matimba i network yi boyilaku ta va kha ndzi teka ti-request teka ti-request nizamini guys nizamini swa tin'anga and ka leswa tin'anga ni tlhe ni twa munhu a ni fonela njeki ya a ni xavele n'anga mina a ni xavele n'anga tshiki makemba yini manager hello Namit minjana Namit ya i xiganama leyi homeboy ya wena ne ya a ndzi tshama ni request la ka wena mara namuntlha ni khumbeki ngopfu ya no tshama tirakeni wa vona tirakeni mkhumbe yini so leswi nga ta ku byela xona mkhumbe yini
leswi nga swi vulavula namuntlha ne u kondeleli ngopfu u vi na mbilu hi vumina hala ku ri vanhu vo fana na hina fanele hi swi tshiki khale so mi lexi nga ta ku byela xo sweswi loko ta ta tin'wana tinhlambi ta ka Gaza ti lava ku pfuniwa hi wena va pfuni mara xo hetelela ne mani ta ku loko swi endla mali lowu ngo na yona ya yena a fanele u nga n'wi nyiki u ya ni ka family ya yena va n'wi endle ko tlela still loko u n'wi nyika mali leya vanghana va lava va yena va ku hi dyeni hi leswi buti wa yena va nga ni fonela va byela swona khale va byeli ku ri mali yaleyo nga na hikwalaho yi vuyisi so mali yena se yi kona I'll take the money I'll take it home and that's when they take a decision mina ni ta ni nga ri kona and then ta ni basisa mahlweni ka tiko amahlweni ka ti-fans mahlweni ka vanhu hinkwavo va swi vonile vanghana va ye va lava nga na vona a fanele u va mexina lawani ku loko hi nga ha n'wi voni swi famba kahle hi kota ku va banyana va ti tiva that's why loko ha vele ku nkombela na sweswi loko swo swi nga ha fambi kahle swa Papa Rhulani a ni ta ku ti-fans ta Papa Rhulani a va landzi vanghana va yena va n'wi ba hi swona ni khensile danke minjhani na manager a hi vulavule mi ri ntsena hi pfukile minjhani na mo hi khoma mi tshika hi twa ku mi ri yini ya ni kuma xihenhla mhaka ya n'wina na ntlambi la I just want to put my views my boy and not specifically ka Papa Rhulani na n'wina okay ka lava nga ntiveki ni Martin ndume Martin wa NR Music na mina ni one of the managers in the industry so aka ngala records so ni kombe ku vutisa swin'wanyana kwala ka ngala record loko mi karhi mi manage ku na driver kumbe leswi mani swi swona swi endlisiwa swona kwaleno na ku hambana ka kona kule manager Philani ko tala hina ti-managers ta le ka Gaza hi xitalo hi va hi nga ri ku ni kombela ku divert-nyana but I'm coming there alright chap loko mo languta ti-gig leswi ti hakerisaka swona loko i ri na a wu fanele artist yi va yi ri na road manager ne loyi a nga ta fika ku a yi driver yisa tigigini yi vuya yi ri safe so ku va na stage manager but vanhu va lava phela artist ntirho wa artist wu thola vanhu vo tala ndzeni mara vanhu va lava va hola kwini but hina hi dzina hi layini na hi pfuna ti-artist hi tlhe hi nga benefit nchumu but ku pfuna tona hi mani mi byela n'wina at least mi kume Papa Rhulani maybe a va tivekanyana some of us hi teka munhu va ka va nga n'wi tivi hi endla ku va n'wi tiva I can mention few hi endla ku vanhu va n'wi tiva loko va sungula ku n'wi tiva munhu yaloye maxaka ye a va nga tshuneli kusuhana ye before a va famous tichumu ti nga tshuneli but loko se sungula ku fikise kwini da a va swi tivi va sungula ku va involved va sungula ku lava ku tlanga ku vona they care they love you but while you were struggling they were not there you see so artist is problem that artist to tala i ku fika va na ti-advisor to tala mara swilo loko swi ya enana swi ya jika va tsutsuma na ti-advisor letiya so hi xitalo ku va ku ri manager leyi fika ku yi luza mali artist a yi na nchumu eku xi luza i nga ya studio ya bataka swi ta ka hina ta manager hi fanele hi maketa thyaka rero ni vone mfundhisi va karhi va vulavula lava ku mina loko ni fanele ku maketela yini is 2.5 is true ti-influencers ta ka Gaza we pay them ku va mi market you see loko swilo swa wena swi ya duma
when you think like how do Miss Wangi because we paid for marketing, you see. So the artists are the like they're not a bad advisors as well. So with contract or not, must be so ina as angala because it means abantu botala and the bangayo to badumisa so simntazibona kunaba winning tango na the boys December kunabo tala abativi must be but in the next maybe 1 month or so lobasimola wabona ka TV nini mashaka tichomi like not tichomi but nabangata bahlangana kunabo so nganga kwabarana they start to advise them, you see what these guys they don't know how much you have lost. Logo mwina mi take over la job back. Anyway, lo mi take over la job back. Mi suka mi alipum. Me ambala na not less than 3,000 just to transport an artist to Lipumpu. Emete Martin imakwala yuko mengwala. Boni mzeswa vanhu vo tala va tolovele tinhlambi leto bukiwa hi 2000 ti nyiketiwa na madleke na tibiya timbirhi or whatever. Artist ya mina, I look at the logistics. How much is going to cost me to get to that destination? That is the reason why when I charge, ni chargela kuna artist ivi ya ina mali yo kota ku ti hanyisa. Ninge charge gig le artist ngata be tshama na 1000. That was a waste. That is why mina swatswa mi nga ni xavi loko ku ri ku ni xikipa xo durha. Ningevi Hong Kong kumbe ni va buruki ya Hong Kong lo ni kwara mandavuka nda tshama ni na quality lo nga la utan buka tsamisa sweswo but what I know I'll bring you the quality and I'll bring you the marketing ka that event ya ku ri va swi tiva ku namuntlha artist or manager Philani or whatever u ta va a ri ka this event swa pfuna because ni pfuni nchumu ku ya ka event ya cinela 1000 mina no benefita ngopfu na hi sweswo mi mani loko cina ka tigigi mara ta ku dyani na swona ende na mbala and na basa so na artist ya me I timbalela Rome swonini I basa I tshama na mali so unfortunately when look rhandza ka yena so na mina sweswa ta tirhena artist ya me ya vumbirhi ku nga Mthimbani ku nga rientsene I do have big names that I'll have to announce loko karhi wu famba and motive ya me hi Xitsonga na mali ya vana va vanhu i ku va ni pfuna ti-artist ku ri ti tiveka ti tlhela ti va na ti-gig ku va kota ku kuma mali yo hanya because I've learned for most of the artists a va tirhi vo tala ti-artist to tala ti tirhi ti dya hi mic so why not tshiki mic na va hanya hi yona se papa Rhulani a fane n'wi ropa ka ku ri u kandziya xilondza a nga tirhi a nga endli nchumu i ku kandziya xilondza wa munhu vavisekile ka i tlhela fika i rikinya i hindza a ni nga ta endla sweswo i ku kandziya xilondza sweswo so papa Rhulani a nga lavi ku tirha a nga lavi ku twa vanhu i zonda vavasata kha va ba like a nga hloniphi na maphorisa kahle so ni karhi ku tenga sweswo ku twa gogogogo ku dlayiwe munhu u dlayiwe hi nqambi ya wena a famba a swi endla manager tin'wana na n'wina loko ku ri va n'wi lava Mr. Ngalasi kwaleno mi nga n'wi teka Mr. Martin ya anti ku hilani famba ko i network yes no those swi le ka artist hinkwaswo leswi I just wrote the status now na swi tiva ku van'wana ta ku ni vula van'wanyana mara swi le ka artist hinkwaswo leswi I wish you can get vo Masingi vo mani va ta ku byela ku ri how much they lost in eka ku la ku promote munhu at first vanhu va ka Gaza loko munhu a sungula ku dumanyana va la ku vona ku i dloka yini Mr. Martin serious mon amkela ti-guest leti nga endla nga ku ti ngheni hi 20 megabyte ni twa ku va ri yini vo I will pause alright ntaranga na vakepisi vo timpfukina mfana khama biliyati mpfuke minjhani manager ni kona na ri manager na sweswi na khensa manager ya la ro repa na so sweswo manager mina kunjeni wa anti ku mita heta kanjhani mara ni kombela mi amukela kahle mi nga chavi no mi twa mi hlamuseta hi papa Rhulani hinkwaswo leswaku damana a nga yingiseli ne ya mara damana i grand hala enhlokweni kumbe njhani kumbe swi languti straight ne okay manager ana manager mara papa mina
Sharp. Etada. Mjani manager. Nami ngifukile. Oh, 1 2 3 uthi makatinga. Nakhana na mito loko mvulavula hi Papa Rhulani. Yeah. Mina khumbeke ngopfu mi ta va mi vulavula hi ku ri se manager Mthimbani. Why mkhumbeki? Ku ri no twa swi ni tsakisa cause Mthimbani i khale ni lava kuma manager ku fana na n'wina ma vona. Ne, nakhe. Se ni twa swi ni tsakisa ngopfu. And mune mtsakisa na mina. Nimtsakisa? Mthimbani utava ka dropa singili kwala ka mat end ne? Yeah. And Mthimbani ubuku ngopfu. Tava ri na Mthimbani aka ti-event to ta announce. And then Mthimbani u le ka manager Philani officially. Nakhensa ku va mi n'wi maketelile. Nakhensa na mina. Mi qhubeka mahlweni mi endla leswi mi nga endlela Papa Rhulani, tshemba nge mi disappoint Mthimbani. Wa swi tiva ni khesi brave. Yes. Okay, na kari ya mahlweni teketela ti request guys ne. Anova ku tongeni ni teketela ti request. Teka 33. Ne teketela nga request. Allora sai quella del cancerante che man con cosa vuoi fare allora sai quella del cancerante che man tava carente che man nyana ni to vari tava kanhlana ti-comment malwandla hosi Yesu Mathebula aku wa swi tiva ku ri ku khumbeka yini sihle Mathebula ku Mthimbani ina order Charles Joe aku yi requesta njhani ya duma njhini aku Papa Rhulani xi ta dlaya munhu sure vonga ngomani lerato di aku buti Philani un'wana yena nga ni sula moya leyiwani aku Glenda anointed yo we aku na cut leyi nga ku Glenda no chinga so ti request tele te twana kana tu wanta teketele kwato no xinga siya la to kinga ngeni na cancel mara nta va karhi teka ti request mi nge yimi ku tekete ti request ti kwenta kina vulavulini la ka live ayina kara no xiluva ke so helela hi ntirho na xiluva mo ni byela n'wina mi vulavula ka xiluva bukwini yi ta va a karhi a cina a mucatwini n'wana ukulu wa ka Gaza u nga ta ku endlekiwa ka Good Friday xiluva Gold Day xiluva na n'wi manager xiluva swo boha anga hluphekangi mi tibyiko yi ta hlupheka xiluva no tava kha tekete ti request wena va na ready ku ta va na beef ya 3 hours soon beef ya yini swa tingoma a ni ngise swo phuta pe mi nga ngise munhu va tele ngoma ina ti beef of ka 20 ku sa tingoma phela no ku langutisa na ku pengeriwa mi njhana njhani Mjane manager kona mjane respect awe manager fuki yeah I don't drive na manso fakarata I load shedding yeah amugwini ana ko yale msaketa kahle munhu loko a nga humi nkondzoleni mafamba bya mdlawa hi vanhu dlawa nga wona sure no na khensa munhu a hlamba mavoko homa ka swona cause no tshama ka pfalapfala minandzu ya munhu nkarhi hinkwayo va za va dlaya na wehe ku u yima na swona swa seta hi swona ni tsutsumaka swona sweswo se loko u swi vona run for your life munhu a tisirheleli hi vutomi leswi karhata no ni khesini n'wana mani khesi vonele ra n'wina ni khesi swinene serious gimeta manager loko swi gimeteke gimetini sesi mpfukini na malatlangi njhani manager
ni pfukile na ri manager n'wina sweswiwani na Khensa hayi na ha vula ku ma ri manager mi ri yena yi khomeni va ka ni mambirhi manharhu amba khomini Papa Rhulani and a swi hi tsakisa ene hi kha hi swi vona ku a swi nga olovi loko hi kha hi languta mara amba khomi kahle ngopfu hi kombela le ka Mthimbani mi va khomisa sweswiya buti Mthimbani swo boha sweswo swo boha hi vito ra Yesu na Khensa swinene mana tlangi Khensa loko vanhu vo fana va ri kona va vona ku leswinene a ni munhu nkarhi wun'wani vanhu va ku zonda va vulavula swo swi nga ri swona va vana va create story ku dem ku va right batiso lowu ni nga mi tise wonya munhu tala tiso wa ha ri kona mara a ni nge wu humesi ngopfu mara no zama ka mi komba swintsongo ku ri a ni tikeriwa njhani aka VIP a ni nga ha ngheni mara ni performing because of a ni chama tikhomele mantlambi ya mina a ta fika hi tshame ya performa aka gig yin'wana ya le Venda a fika holo vita n'winyi wa event a va VIP a ku a nga ni swinini eni nyuma a delela n'winyi wa VIP a delela n'winyi kondeleli n'wana mani namuntlha ni yo karhala ende ku sa ni karhala ni chava ku ri ni nga ta foyineliwa call yi nghena va ku hi philani u le kwini ku ni le ndlwini eximfumo Papa Rhulani i khomweni i dlele mali se ni chava sweswo ni za swika kwala okay no hi swona mani swi hlayiseka n'wana mani sure then ta va karhi ni teketa ti-request chavo loyi ni tekaka yena sweswiwani i va ku mana tlangi na n'wi lava va ta n'wi kuma ka next okay na va vona va le khomenteni pretty mielani ngonyama nevondo xikona na xona va kona vo Twariso Fitness heta boti upfukeni u ritsa hi veka mambirhi manharhu hi pfukeni njhani hi pfukeni mina like ana kutisa ku se loko mi kuma ku mi kha mi ya tigigini and then ku fika ku va na tinyimpi like n'wina mi nga biwi a ku se tshama na nyimpi leyo yo ba a se tshama na nyimpi yo like la yo mi nga twanani leti va kona hi yena a threatena ku okay na mtwisisa yeah ayi so thank you all right a va lava ku twisa timhaka ta nyimpi cause nga ku a va lava ku hlengela so antivi hi ta mahlweni karhi hi teka sexalati ku ri fikini sister wa mina layani na n'wi vona luxi ku a ni ku i chavisi MC manager mata Papa Rhulani namuntlha ya hi mina nga ku dumisa kota no tlhenhleka hi mina nga ku dumisa ni dumise yini cause le ngomeni ya ni kona va kona exist ni ngoma yena ya vanghana okay second request lawa ya sexalati njhana na decline all right va decline batela ngine mistake ni ku adeni ka yin'wanyani live ya mina kahle ku xayisa yi phela bit for me hello minjhani manager hi pfukile njhani ke mara hi prank minto ni nga tshembi so sweswo ni nga prank swa so ma ni munhu nkulu a ku na prank phengo ma actor okay steke ni go actor ke steke sweswo so mara xi Papa Rhulani so no fambani mi ya jamadi so ni take it request ni take it request ni take na baizeni aye mjana Pfukeni minjhani manager okay ya no vuanya network mblavula na nhluvuko kusuka humu 14C ni tiveka hi vito ra Xiphola as nickname hikuva ni ri fan ya Xiphola also ni fan ya n'wina also fan ya Papa Rhulani okay na Khensa Mr. Xiphola ya mina no la ku vutisa ku ri leswi nga ni khumba ngopfu ta personal i ku n'wina mbe na Papa Rhulani for nkarhi wo leha mara swi tsandzekweni ku va ku release-we another track ku nga ri leyani ya vasalani leyi a nga suka hi yona mara track leyi va ku yi ri under your management leyi mi nga ta vula ku leyi track hi mina a ni preparing for Papa Rhulani okay
Treke Papa Rhulani you may September, ne? Yeah. From September to December 3 months. Yeah. From December to March 3 months. Yeah. This one is 6 months. Yeah. And the time frame ya mina akuri ku ngoma ita humesiwa hi Good Friday ya 2023. So ni prepare swilo hinkwaswo tolo ni posting xilipanya xin'wana xitsongo sala ni producer yitini ku chara ako shota ku ata ku cheriwa ti-voice then next week amukuma ngoma. So ni loko ri ngoma va ta yisa mahlweni sala na nga yi humesa cause mani pfala ngoma sala na nga yi humesa hi tindlela ta vona na lava nga ta va kha fambisana na Papa Rhulani. So na ku twa ku why ku nga ri na ngoma ka mina ko va hi ku loko na musa nkarhi wolowo wutsongo mina na Papa Rhulani a hi na 7 months kha hi tirha swilo 7 months hi hava. So time frame ya me akuri ku we release the song loko yi hete 6 months and ku since ku ri ku ngoma ya ha ri ku bukweni there was no need for me to rush ka ku ya studio because ngoma Papa Rhulani yi nghenisini mali yo fika 300,000. So why do you na force ku ya studio phela swi fana na wena loko wo forcela ku la ta jola swi komba ku you are not satisfied, but when you are satisfied there's no need for you ku famba ya handle ya jola because you know you're satisfied. Because I'm satisfied by the project that was done by Philani and Leken, and the project was being booked like weekly, like the occasions. So for me, kuntutume studio, after guruma kuanga, no ta kukombisa nga kuna mina la tatula man, and which was not even my intention. But guess what? I will have 2 Shitsonga artists, upcoming Shitsonga artists, newcomers. For that one at the hit. Okay. Watch out. Na cancer manager na cancer ka 2 that upcoming Xitsonga mcheka na JTK one are under Masindi Music Production kumbe swi nga famba kombela ungubyela ni fonela please. Okay. Tap sharp go boti mpukini mpukini mjani manager ai lovely yeah mina na ta mkhensa manager like tirho lowu nga wu endla ka Papa Rhulani like na ku va ni vona ku ta ri mi zamini tindlela hinkwato kahle ku Papa Rhulani a tikuma ri ku karhi like na ku na ta motivate ku mi ya mahlweni swi nga heleli kwalaho ka Papa Rhulani ntsena na mundzuku mi va endlela van'wanyani hi ndlela liyani mi cinca vutomi bya vanhu mi ya mahlweni like ntirho wa kahle lowu mi nga wu endla like khensa swinene n'wana mhani khensa swinene khensi swinene. Yeah, thank me the hunter. Yeah. Silence. Tamtaka kwenu. Ungena one take man. Kwikota kwikina ibulabula hii kwenu na mtu. Loko ikarata network itaikansela take man. Cancelante ka yin'wani I like to take a delete request. Request I'm not for me guys. Look take a delete. Other familiar request not take a delete. Cancel this one. Click another one. Request hey going against this Isaac the messenger we makazamula let's take it we makazamula if like we makazamula yeah let me just another one. I am jaga sesi Buyi Philani Makazamula vulavula hi twa u ri yini hayi mina la ku khensa mintirho leyi ya mi endlaka ka Papa Rhulani na mi n'wi endla munhu ma swi tiva mara ne ya sirasa mi n'wi endla munhu and ku na swin'wana he bot Philani ne hi nga holovi please vulavula leswi swo kuma ku n'wana wa wena ne a nga twi ne
and wena i tshama i kha yi n'wi protecta every time loko swi ya mahlweni ku ya humelela yini hi n'wana luya like i kuma ku i endla milandzu handle ivi se loko a vuya i ku hayi n'wana mi nga tumbela loko ku ta vhela i ku hayi n'wana nga tumbela hayi n'wana nga tumbela swi gina swa dlayisa mutswari ivi va ku kuwa ri le thakeni disi n'wana Xitsonga xi ri swi gina swi dlayisa mutswari ivi va ku kuwa ri le thakeni disi n'wana se mina a ni ku na mi support loko mi kumula ku huma cause yi nge chayi kahle mina n'wana ni tshama ni ka ni vona mi ka posta itlangi na nsati kwalani yi nge chayi kahle so mani ku humani ka swilo leswiwani munhu lowani a nga kahle loko munhu a za va na ti-case to fika ta mi tivulaku ya helela kwihi mi ta n'wi protecta ku fika kwihi if n'wina mfoneli va nampundzu ku ri okay se ni humile a na ri kona cause loko ri ke n'wi mfonela nampundzu ku ku na case ya so malaveka mi ta solva mi ta solva ku fika rini se ni yi pfarile n'wana mhani case swinene loko va mi koti ku nghenela n'wi veka rini alright swona thank you boti mpfukini njhani manager ni kona njhani n'wana baba ni pfukini mi tshama kwala xitarateni xa kwala ka michini kwala swo tala leswi humelelaku hi va kha hi swi vona boti yi khome kwala twana ku na siku leriya futhi loko ri mungoni kwala vhikini a endla mumixi nyadzo u rhukete van'wanyana tingi last week ni masiku a rhuketela na vomhani van'wana vo xavisa masiku exactly no a na sungula ndzhaku nyana ku na siku ri ni tlhela ndzhaku yi nge yi tekeni ku na siku rin'wana I think a mi fana mi ya ka migiftana I think a fana mi ya ka migiftana ka Cleveland so hi xa tolo xa kona mi yisa loyi emfonerini n'wina a ni swi tivi ku a mi ri kwini but then emfonerini a lava mali hi phone a nga foni hi phone I don't think ina phone so loko a fona a lava mali ya byala ka n'wina mi tekisana so a lava ku mi byela ku swo tala leswi swi va ka swi humelela ka michini a swi sukeli ka yena swi sukela ka vanhu lava n'wi byelaka ku ri hayi mfo you know nghena fonela manager ya wena so then swi leader lako ni nga vheli ni swi twisisa ku swo tala loko a za a mi fonela or a tekateka ti-video i va a lo deleteriwa ma ni twisisa swa last nyana loko a rhuketela nomhanga ku na misa un'wana ko vitani a ni ri tivi va tshamela ka michini most of the time misa loyi ya n'wi xavelaka byala n'wi byeletela ku ri no fonela manager ya wena a ku endlela 1 2 3 i manager ya njhani yo ka yi nga endli 1 2 3 so mina hi vona ka mina manager ni ku mtweni ngo vanghana va yena va endla sweswo mi swi vulaka ka miheni so vutomi lebyi hanyaka la ka michini la in most cases I don't think ku ri na loko mo tshama layani n'wina ka mi observer leswi endlekaka damani lero hi mali mi nge swi enjoy na siku na rin'we xa ni fonela xita lexiya because loko na loko a mi fonela a nga mi foneli foni ya ni va ka tinambara ta n'wina hi nhloko because hleketa last iza yi va savana ya misa un'wana layani so swi leader lako va ku hayi ni mfethu why wena i ri na mani i ri ntlambi yini 1 2 3 ene na siku leriya mahlaya siku leriya mi fana mi ya a University of Limpopo good a mi ri vanhu yini nampundzu no ni va ni kwala ka michini kwala ni tshama xitarata xi a ri kwala ka michini a kha na savana ni vulavula hi mpundzu wa ma 8 o'clock loko ku sala ku baleva loko ku sala ku baleva damana a be blackout n'wana mani khesi leswi na n'wina mi nga swi vona ku va ku n'wina mi tsakisa ku mi mamba tihlo ya koho mi swi vonile loko munhu o swi endla ta ku hemba so at least loko ku ri na vanhu lava nga swi vona swa swi khesi swinene n'wana mani tomisa sweswo khesile mete xilombe teke request ko ti tele loko teke hi kwihi ta vulavula
ni vona na request ya ntlhambi ikulu lawa. Ni vona request ya ntlhambi ikulu. Request ya ntlhambi yin'wana ikulu ya ka Gaza. Aye njhani? Yevukile minjhani? Vukise swa mina. Ni kombe ku vutisa la. Loko papa Rhulani o vuya after ku kombela ku rivaleriwa pela u ta ya mahlweni a tirha na n'wina. Mi nge swi pfumeli? Philani, it's a brand. Philani hi mina. I'm protecting my brand. And the papa Rhulani nge tirhi na yena siku na rin'we because he is very selfish, stubborn. And una short temper yin'wana yo a yi langutisi ku le kwini. So okay, swi ta ku tirha ka mina ka papa Rhulani, ku tirha ka mina na papa Rhulani swi komba ku ni ta ya ni karhi ni pfalela talenta yintshwa ka Gaza ku yi ta rivale because loko o twa ku ni na ntlhambi yi ku va na problem ngopfu a vuchavuta lava ka n'wi byeletela nxo ku n'wi byele ku Philani manager Mthimbana and a nga ha lava n'wi yingisa Mthimbana a nga yimbeleli Xitsongo yimbelela hip hop se ngwenya nga ku yi vheti ku ya na ntlhambi leyi nga yi sayina yi ta hamba yi yimbelela mara mhange ntuli so u nga khomperera swilo swimbirhi mara u nga khompera basikiri na xithuthuthu ku ri ku basikiri yi famba hi chayeni yi famba hi chayeni mara yi jikisi hi petrol. Hayi i khensile manager a ni la ku twisisa sweswo ntsena. Danki se sikhanyisa. Thank you. Ciao ke. Hi vulavuli. I the king of Baloy. Oh lon officer ti ciao ke musla. Ai i Baloy i king. Oh leyi nga on i king Baloy. Hi n'wina mi nga cata lembe leri nga hela. Mucato wo saseka swonghasi ta ni rhamba. Mucato wa mara ku va part of the people lava ni nga kusuhi na vona social swa tsakisa mara ni swi voni na swi sasekini. Mi ri yini mi vonisa ku yini mhaka leyi? Na khensa n'wana mhani mhaka leyiwani yi lehile yi tlhe yi totswa yi la ku bindziwa yi tlhe yi komisiwa mani mo yi tshamatsama yi koma hi wona mara vo ni ringeta ku xo sungula vo ni khensa aka mitirho leyinene leyi u nga yi endla aka papa Rhulani gimetani manejara impela se mi gimbetile ya n'wina ntima ni munhu vula kahle ni ku mi rimile a mfukedzangi hi ku ya hi mina hi swi vonini mintirho ya vulavula hi n'wi vonini a mi mbarisa tigigi a ti va ti ri kona mali a yi kuma na swin'wana na swin'wanyana ko va hi ku loko munhu a toloverile leswi a nga tolovela swona u toloverile so mani ta ku tanihiloko viti ra n'wina ri ri brand yana ni mahlweni mi manager Mthimbana u kona ka ha ri na ti-upcoming artist leti ti nge le ku teni laha vona va nga na xivona leswo swo loko mi kha mi manager munhu wo fana na papa Rhulani no twisisa ku nkarhi wun'wana loko a ri na xivono xa kahle mi yisa luya a ta ya kule ngopfu na n'wina ene a ka ha ri na swo tala leswi a mi fanele mi n'wi endlela swona leswaku na tigigi kumbe a ta dya ku ya emahlweni mara for now sweswo n'wi nga n'wi tshika yi khomiwa ka gig ni na invoice ya gig ya kahle leyi gig ya kona ku nga hola vanhu vambirhi hi n'hweti lava va tirhaka tifemini lavo tirha ngopfu va tifemini va nga hola kambirhi va ri vambirhi hi ntsengo wa kona lowu u bohekaku ku u tlhelela ndzhaku a hi na choice a na ha tirhi na papa Rhulani kambe ke a swi vuli ku ri va nge continue na service ya papa Rhulani because hi mihi a ni nga cini ni ta teka leswi ni nga na swona ni swi veka mavokweni ma papa Rhulani i ta continue na lava ku yena hi ndlela yaleyo ka so I will never be involved whether it's financial thing aka gig ta yena not saying ku ri tigig leti a nga bukiwa a ri na mina na ti cancela no tigig leti ni nga bukiwa ti na papa Rhulani u ta continue a ya cina a teka mali mara manager an tivi mane mi bejini ku yisa a mi nga ha tirhi na yena mara hakanene loko mo ringeta ku mi tshama na yena ehansi a hi ngo a vuya aka n'wina a ku ni vuya aka n'wina tanihi mbyana leyi tlhelelaka emahlateni ya yona ivi a ku u kombela the last chance matani mu bye swin'wana ku na vanhu va nga vaviseka ku khanseriwa ti-case mali na n'wina mi nga ta pfumela so ni chava khoma ngati that is the reason why I've done my part. Leker, stylist, he's done his part. He done his part. I also done my part. Let the other people take over and life goes on.
mara loko ko va ku ri ku tsundzuxa manejara mi nga tsundzuxa yini aka Papa Rhulani ku a hi ngo a fanele a kuma manejara wun'wanyana ku a nga swi hanya ku hi lexi xitsundzuxo xa mina hi ku komisa hi tshama yi kona xitsundzuxo xa mina hi lexi Papa Rhulani a tshiki ku nyanyuka loko a vona matihlo ya vanhu, a hloniphi munhu lonkulu na lontsongo. Leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona i swa yena, ku a swi tirhisa ku a tlela a dyini. It's a blessing. May God bless him. Gimetana manager. Nkisi umani kwale nge koti ku humesa le. All right. So ta va karhi teka Mr. Don hambi sweswi va nga fika late munhu rhangela va nga rhanga va fika lava nga rhanga va minjhani Komjani? Fuli ngoba mo itsama mi ku 1 1 2 1 2 1 2 kota ku kahla nyika na chance. Ni nga ku ni hluphana hi load shedding la mara mina ni no vona na xitsundzuxo kahle kumbe ku seketela ka kwaswo leswi u nga ku swi endleni. Ni munhu wo favor music and favor tlambi. Ni vona ni tshame ni vona ka phoxa ku ri na swin'wana swi endliwa hi vo Chavila a Pitori. Un'wana nga ku ni mbani mi nga hlangani kahle mara mi gina mi swi lunghisa tani vavanuna loko ni tsundzuka kahle. A tshame la loko a tshame la ni vona ku boa jokes so loko boa jokes lomu ka ti-jokes va ba jokes hi munhu un'wana na un'wanyana. There is nothing personal there. Ebot a mi ri kona n'wina la a Francis Bart ni ni swi voni a ni nga ri kona swi vona a swi ri ni voni a ni tivi ni ngheni ka live ya mani ni swi vona ni vona a ku ri Bart na tsundzuka ni vona the way that man anta ekta hi kona a ku lava mina munhu loyiwani no ni va disappointed because a ni vona the way mi phushaku hi kona. I remember mi vulavula hi ku u ta teka license na yini a mi kota ku twisisa ku munhu loyiwani a ngo va na nchumu nyiku leswi swa mutlambi swi fana na nyiku ya bolo wa ya gamini namuntlha vhe yi chaya wu nga ha pfuki na siku na rin'we u vi mutlangi wa bolo. So I mean ni nga ku la Xikwembu xi nga mi nyika kona matimba ma ku mi tirhisana na yena is fine man ene ni rhandza ku mi ti humeseli handle a mi n'wi tshikangi ene ni le ku languteni na sweswi ku mi vulavula ku mi ri tigigi leti a ri na tona you will never cancel even 1 gig. So sweswo swi kombisa munhu a ni ta ku n'wi tshikiseni sweswiya na tigigi ta yena and even if mi hlangana i avuxeni njhani pfukile njhani ku nga vi na ku holova because what I know ni le ka group nya yin'wana ya titlambi leti ha kulaka va chaya vafana lakuwani kuma ku swa tinyiketela but loko ka ha khomelele ka munhu wun'we swi endla ku vana van'wanyana va pfaleleka handle ni kuma ku munhu yaloye the person is misbehaving at the moment u misuse that opportunity leyi a nga yi nyikiwa hi Xikwembu. So ku nga ri hi ku komisa ni nga ku na titlambi letin'wanyana loko ku ve le ku voneni a hi tidyondzisi ku amukela leswi nyikiwaku hi tlhela hi tidyondzisa ku vanhu lava hi hloniphaka hi va hlonipha hi hlonipha na vaseketeri va hina loko a kha a lwa na vo mhani xitaratini I mean minduku mi seketeriwa hi mani loko a kha a endla lexi xi vonaka hi mitsa yena so which is wrong but anyway Philani mfo mitirhini kwa mi nga tirha kona most tshika swi ti hindzela ni rhandza phati leyi ni nga yi rhandza ngopfu leswin'wana ni ngo vulavula phati leyin'wana ni nga yi rhandza ngopfu leya ku mi nge n'wi tekeli tigigi hinkwaswo mi ta swi veka mavokweni ma yena a yisa mahlweni yena self sweswo swi kombisa munhu na ku a mi selfish and what I like you are opening opportunities for other artists lava va ha taku ku ri mi va tlakusa because uzo tshuka u twa remix yin'wana kuma ku yi bayigina yi helela moyeni na n'winyi yo mi nga yi tivi yena a ri na lucky because u chavi only one song mara loko ni twa mi vulavula ku yi nga yi endli over 300,000 van'wanyana va dyeli ngopfu ni ngo nyika example a va tirha na vo ti-Gezani Thomas Mzamani but loko u languta talenta leyi munhu loyi a ri na yona a languteka a pfaleleki ngopfu handle vo Papa Rhulani a va ri na opportunity vo yi misuse vanhu vo fana na vo n'wina va kala mina loko mi kha mi endla swi mi endlaka swona na support ko ku unfortunately a ni kumekani hi xitalo wo ni kumeka ni ri ka ti-event ta vo n'wina but ni tala ku swi vona live so mara anyway i nga leyi swi nyizela van'wanyana a ko va ku mavoni yo gina ni request just because a ni ku voneni ka video ni vo ku na mina ni ngo Philani ti tshuviseni sweswo nhloko mi kha mi hleketa ku pfuna van'wanyana vanhu talenta yaleyo Xikwembu xi nga
Ngova wala. Mr. Don, Kalanga, Mirita and Yes, manager, Japu Wina. Nandi, man, Nola Tabulaku, you are the best manager, man. Tirin Lamanga Terako, and then the disappointment, they were go anyone like Nubulaku, Amlang with an arca distance, Otanga Kai. Everything's famba kahle me right me sharp because no man kuna les velas va swi kha swi meet ambilwini so xitori xa n'wi vhela a xi twa a xi twisisa ku hava ku heta misolo ene ni twa nga ku mi teke a right decision ku va mi endle live ivi mi hlamusela ku twa ku vava ka n'wina ku hey people ni na problem ya so na so hi munhu loyi a hi tirha swin'we hayi leswaku mi tsutsuma ku phala ka xamuke hey a na ha tirhi na paparulani ivi then mi swi gimeta kwalani so a hi ta salana ku sola so. Mina na sala producer, we have a project. Lay one ya kona Salani is perfect now. Will never disappoint. Sis kunele kapshi gazette. Me to it. The project in some cities on a Friday. Then the weekend, Monday we upload the songs. Then look say go you shall Good Friday. One Varnar Simra Papa Landry. So come I go Pangana Papa Land going to Grantaka and I say. Yeah, Twana the manager, you have been through a lot. Me committee sale, me selling tackle, Monsubula and Dele. Then I push him to me, yeah, I'm a training. But list me at them jealous if unsafe Pukuna Moon Valley, Lang at the Laptek and Bitsele. Yeah, at network. Okay. Manager. Sure. Mjana Boplan. Booking trainer. How sharp man. This is one and two bonus one Kamalamle. I think around October, so lokum tatsunzu kakase. So I'm good so we are panda so show maybe I'm ungelwa idona scotch sikuliria cause I could deal la matendeni mishabe swakudya loko mi kuma hakela tiku minqambi yi kulukumba na hakeli mina why va nga vulanga ta ya xava kun'wana ya dya kun'wana a fa wa vuli ya dya kun'wana nqambi yi kulukumba ni paparulani dume kwako la so no yeah as the brother like me take decision sharp ku va mi mi decide wala wa fa no nyamlo yawe azo azona azo atwala wa no nyamlo ngangwajisa ngete loko no yini Hello, kesire bravi. Ai mo sharp. Ciao. Ikaya katsakisa DJ Mfundisi loyiwani. Nqambi ya n'wina. DJ Mfundisi, xikupana mali yo we. DJ Mfundisi. N'wana wa tinqambi. Ta loko remixing nghena, u cina ka nga swi lavi. I cini tlele. DJ Mfundisi ni amukeli pawa. Ku vule hosi. Kahle namuntlha ku tikomba ku ri na traffic la. Hey, traffic. Maleta na ku hiteka yi khale yi requesta man. Sorry. Mi pfukile manager. Ni pfukile DJ ya mina la. DJ Mfundisi ku vule hosi. Amukeri. Ma swi tiva mina na n'wina ko tala hi tshama eka hi vulavula hi tshama hi karhi hi khocana ka swo tala leswi endlaku namuntlha a ni tenta mi fonela kunene loko mi heta life mara mo ni ku no va na swo hambana na swa van'wani no lava ku ri loko veke swi nga koteka tanihi ku na swi tiva ku n'we mi n'wi rhandza ngopfu Papa Rhulani ende u fikela a nga fika kona mi n'wi pfuxe swinene that's why ma swi tiva ku ri a ni munhu wa jealous ku fika kona that's why swin'wana na swin'wana a hi kota ku pfunana na ku featurana loko a mi te ku fanele ku va kona a na ha ku languteni Good Friday se ya fika that's why loko se marimba ma lotiwini a ni ri sure ku se ku la ku tirhiwa hi Good Friday fikile mara me a ni ri na swikombelo swo hambana na vanhu lavan'wana ni nga va twa va nghena like khale ni kani watcha la a ni lata ku nkarhi wun'wani loko munhu a ri ku tirheni a nga wu voni nkoka wa munhu la tirhaka na yena u vona loko se a sukile ka munhu yaloye
so hi ku swilo manager a mi arrangeile swa Papa Rhulani, mina a ni ta va na xikombelo xa ku loko swi koteka Papa Rhulani if swa koteka a ngheni studio sweswi mi n'wi pfuna ku endla ngoma leyi fanelaka ku endla yona. Loko mi heta ku endla ngoma yaleyo a ti manager hi yexe aka tigigi aka transport ya ku ya tigigini a ta kota ku vona vutomi hi ndlela yin'wana, because swo endla ingaku n'wina loko mi ri ka vutomi bya yena mi le ku n'wi onheleni, because swi tikombisa swi hi ku ya hi mina swi tikomba ingaku moya ku n'wi onheleni hi ku ya hi yena leswi a nga swi endlisa xiswona kumbe leswi a swi endlisaka xiswona. Ma swi tiva a hlangana ko tala a hi na mavona na mahanyelo ku fika kwalano, mara a ni ta ku loko a swi koteka a ku ri ku n'wi pfuna a nghena studio, loko a huma studio a huma na risimu a ti manager hi yexe u ta ti langutela ku ri transport ya ku ya tigigini mahanyelo ma yena kwale tigigini u ta va ri yexe. Leswi nga ta hlangana hi tigigini swi ta va swi hlangana na yena tigigini n'we mi nga ha ri kona mu humeka yena, mara a ku xikongomelo xa ku ri a swi koteki ku ri mi n'wi pfuna ku ri a kota ku humesa risimu na ivi leswin'wana hinkwaswo va lava n'wi kucaka vanghana va yena va ta n'wi lavela transport, va n'wi lavela tigigi, va n'wi lavela hinkwaswo leswi va twaku ingaku swi ta va swi ri kahle. Loko ni nga tivi ku ri swi nga koteka the way leswi namuntlha a nga mi endlisa xiswona na, mara loko a swi koteka a ku va xikombelo xa mina n'wana bava. DJ Matiwa loko vo ku na nqambi leyi ni spendaka nkarhi wo tala ni bula na yona i DJ Mfundisi, ene bula hi mhaka yo ni ta endleka yini va va ku setwa tibomo. Number one, tala producer I think u le kaya foni leri ni nga nkumi kaya a vuya ka mina ni hlamuseta ku manager a ni byela ku swilo swi ta va so hi Friday ku ta endleka leswi, which means a ni hetile, and that Friday I was going to call you DJ Mfundisi, where are you, we need you here. From this weekend, just Saturday, Sunday, Monday, she'll upset you at the social, at the music a platform, both Deezy, Spotify, what, like, yeah. I could touch it, but maybe I can be like, Apple, qualifying the yes, it's a little like Columbia. I could say, Cheletera Locuseka, Yeleka Friday, yeah, Good Friday. Tipuluka tipo. So Papa Rhulani u control evanga each and every month end with the 25 with the 50 la kwa goal ba the 15 with 25 utafona alava mova utafona alava mali yo talo loko za kuma cheri n'wana yi blind alava mali ka mina a yi ntsakisa ka alava mali and nga rinda na vanhu fika 10 lava ni nga spenda uma 7,000 6,000 7,000 6,000 for bona cheri n'wana. So number 2, teacher teto antleli mi ta biwa va tlimba na mikolo va sana. I have a case yele kaya leyi nga fika hi khoma more the weekend la a ku vaviseki munhu la ngo beswa timali. I have a case as I speak leyi na hi nga tingati swinene and ku boha vasana. So na swi ku di manager ya njhani yo ni byeli leswi nga endla ka continue ka swi and se hi twanga ku i live ni byele boto yele boto va tlhela va joga hi manager n'wi tshiki loko sa endla sweswo a va n'wi khoma maybe a jele u ta dyondza swin'wana. So ni no you can't go to jail, let me try to go to him. Mi tshama na hi vulavula na tisola ku leswi swi nge endli ni hlamala loko tolo lo ni ya laya a byeli va ni byeli ku ri a nga ha laveki ka jarideni because u hluvula sa nga balangi a jikajika la nga ku le ka yena and a va swi lava a hloniphi vanhu van'wana va nga kacha la ya u byela mi nyamuntlha u ri ya wena Philani u khenhlini mi dlele na n'wana wa vanhu mina hambi no fanifani rin'wana ni nge khendli phela wena a wu se tshama manager munhu u ya kuma xitlamba xin'wanyani xo yimbelela xichangani u twanga ku xi nga ni tlula mina ku vuriwa Mthimbani a n'wi yimbeleli Xitsonga. Se vanghana va ye va n'wi nyika information ya wrong ya xitlamba lexi yan'wani a ni nga tshama ni ka Facebook a ni kombi xona nyamuntlha xi nge ni tluli na ta komba ku mina loko ni nga ha tirhi na wena ni ta swi kota ku tiyimela hi nexe and ni ta tlhela ni xi tlula na ta vona i mali a nga ta ni tlula ka Xitsonga ku hala nga ta ni tlula ni kombe u nyiketa na mali ya mina na botu va byela ku ri va nga ni khomeli mali va ni dyela mali va ni nyika 400 ivi ni yisa conference a hi swi tivi ngwenya ku yile ka conference botu wa kona va ku hemfo wo penga na u byela mina ku penga wena u byela mina ku penga se yi sungula ku lava ku ta endla ta hasava and a yi dakwanga se ni ku a ni vulavula nchumu because a ni swi rhandzi ku phikizana no za ni ku scotch stop it ni hetini. So ni ku ri no podcast ku na gig leyi nga bukiwa ya mali ya so ku na gig ya mali ya so ku na gig ya mali ya so na gig ya mali ya so i 5 gig letiwani leyi n'wana gig ya kona ta tlherisa mali ya kona because munhu wa kona le kusuhana na yena ta yi tlherisa mali ya yena. But then Papa Rhulani hi zamini tin'anga hi zamini lava madokodela ma mihleketo hi zame hinkwaswo yisa luyani
ipopua a ni swi tivi ta ku u khe u nghene yini mara mina a na ha swi koti I'm out of it just because of swi ni endla ku se ni tshama ka ni pandza nhloko hi yena ku ri ni fanele ni pandza nhloko hi laha ni na muti mina laha ni fanele langusana swa laha a na ha ri busy hi swa lani ni busy hi swa yena ku ni meka sure ku ri a va a lanya straight Papa Rhulani u loko oloveni na salani I don't know u loko oloveni na lekere I don't know ni na n'wi hlamuseta ku ri ni endli peace na lekere a ku hambi u endla peace lekere tshame a byela vanhu ku u rhabi tinghoma ta hina ene na swa ku u ku byeli ku because lekere leswi a swi vuli ka Facebook ene Papa Rhulani a nga na Facebook i vanghana va n'wi byeletela ku swilo ni ku okay hi ya tirha na lekere aka na xa makhombo hi ta tirha na DJ Mfundisi ka collaboration na swona a byela mina a ku a nga swi lavi ku tirha na n'wina hi mhaka ku ni ku why u nga lavi ku tirha DJ Mfundisi hi ku phela mina ni blind ni tlula DJ Mfundisi se DJ Mfundisi u le ku weni i lava ku fika hi mina loko dzaku sport va ku byela hi vanghana va wena and vanghana lava va vulavula hi mhaka ku ka live yin'wanyana ni fikini ku hi ta endla collaboration xa makhombo na vafana va Mutakaro vafana va Mutakaro swifanta leswi swimbirhi swi ni teleni ri kaya ka minga swi ni tela swi lava ku yimbelela na mina swa penga swi lava ku duma mina mhaka mi ni dume ku tlula swona se so vanghana va yimisa loyi va n'wi onhela mina na namuntlha na ha vula swona vanghana va yena va n'wi onhela DJ Mfundisi I think you have got 10 years not 10 years maybe 7 or 10 mi ri ka industry laha ni nga mi tiva hi hit na mi tiva hi hit na sweswi laha mi nga duma hi hit ya ka Mageba ku na vanhu ku na tihit to tala hi nga ta ti vulaku ti nga duma to tala ta tona na swi swa ti le ku fanekeni mara Papa Rhulani just single track va n'wi byeleteli ku hi tla DJ Mfundisi u nga yimbeleli na tona because wa titlula u nga yimbeleli na mani loko mi ni vona ni endli ku hi ta collaborate ni kumeka ni teka nkarhi i ku ri loko ni dropa phone ni byela timhaka ta ku ya ni swi twini ku ri ka live u te ni ta cina ni ta yimbelela na mani u lava ku pfuka hi mina u lava ku duma hi mina munhu waloyo mina ni dumini ni dumise hi Xikwembu so swa tika ku dira na misa loyiwani hi DJ a nga ta mi yembela mina ma swi tiva and then number 1 fan ya n'wina ni top fan le ka page ya n'wina ni top fan ya DJ Mfundisi so na swi tiva manager that's why ni ku na swi tiva ku ri ku va loko mi ku twako a ku sungulangi namuntlha i khale mi kha mi twa ku vava that's why i khale ka ni kondzelela n'wina ma swi tiva ko i khale ka vulavula ko tala so loko ku vekeni boti hi manager va kona ni ku va amukela na swa timali na tigigi leti nga sala loko vekeni voho va nga swi kota ku take over va n'wi pfuna a endla risimu leriwani a ti-manager hi yexe because na voho swi nga va vangela makhombo loko vekeni wa tsandzeka ku va respecta loko xiyimo xi ri so va n'wi tshika a tindlela loko vekeni wa tindlela because a ni ri munhu un'wana na un'wana hi n'wana mani loko a kha a hanya ku na vanhu lava fanelaka va n'wi pfuna and loko a lava ku pfuniwa swi ta vula ku hi makumu u va u ri heteli ku hina hi fika laha hi nga fika kona hi mhaka ku ri hi na tindleve ku na vanhu lava va hi pfunaka hi yingisela ku fika laha hi nga fika hi fike kona namuntlha loko yena a nga lavi ku pfuniwa na me ni ta famba mavoko ni tshame hansi na buti wa yena hi twana ku ri okay va ku na misa wun'wana u ta ya n'wi pfuna misa lo famba ya n'wi pfuna a n'wi endle swin'wana endle swona hi ndlela diya se tikarhata mina ti ri ka mina and ma swi tivi sweswo mina because mina I don't do those things mina hi pray va va swi endla kahle se ti vuya ka mina ya mina hambi ku endla ni penga luya a na mhaka na yena mali leyi nga sala ni nge n'wi hakeli diya tletla ti hasahasa tin'wana mara loko diya hala ku ya pfuneka a ti kutsina chini diya humesa nghoma yin'wana di ri studio di ku tsuva a ti humesa swin'wana swo tsuva swo hlohlonya se di ku tsuva na leyo tsuva nghoma loko ku geni humesiwe hi valava va n'wi si studio mavoko se a di vabya sweswiwani problem a di le ku hlayiseni nhwanyana un'wana na un'wana byo nghenisa sweswi un'wana na un'wana wa vabya a wu vabya and i problem loko ni mukhuza u byela ku ya u nga ni byela sweswo xiluva xihlanya lexiya xi protect ngopfu and if I was not there a xi ta xi repiwile Papa Rhulani it's very bully di bully ndlela leya ya ku ri ta ku rhuketa hi mhana n'wina di nga va tivi tlhela di lumana nomo le hansi se mina swi vona ku a hi munhu loyi hi nga ta ku hi ta kurisa xigazana yena i munhu loyi hi nga ta tshama kha hi tenga toto and DJ a ni ta mina na swi lava ku Papa Rhulani a va right sunguleni a ni n'wi swi tiviwa hi mina sweswo mina ni tirha kwihi ni yini ya khendla and sweswo loko ni khendlini mina DJ ni lombisa mali that's why ni teke na 15,000 ya yena ni teka ni hangalasa ku ri yena mali ya yena loko ni netiwekini mi yi kota ku n'wi nyiketa ntswalo every month ni n'wi nyiketa 6,000 ni teka 1,000 ni n'wi hakelela rent every month i debit ya mina leyo rent Papa Rhulani na mali ya yena 6,000
rent per every month a nga tirhi munhu waloyo I mihleketo ya mina cause ni swi vonile ku loko n'wi nyika mali hinkwayo I ta dya a hi makwanga ma mina malawo mara ni endli ku yini a kota ku va na nchumu vanhu va to ni blame kwa hi mhaka ku manager dya mali Papa Rhulani wa ni nga dyanga yeleyo ni nga hina sweswiwani vanghana ve va n'wi yena va ri n'wi byela ku vuyisela mali ya mina ya wena ni ta n'wi nyika yona mali ya wena loko ni n'wi nyika mali ya yena a kha dya 6,000 in 2 days hi ya cina leyi va hi ri na mali hi ya vuyi loko hi ri na mali a hi cini ku ri wa vutlhari hi mugqivela hi sota a ri ku laveni ka mali so swo ku mali ya yena yi tshami ende vanhwanyana lava ya ka yena a vo ya hi rirhandzu va ya ku fika va tlela va vuya na ti-500 va vuya na ti-1,000 va vuya na timpahla lava swi lavaka va teka na swikipa swa tiroho va mbala ni kwati ngolo ni vo chirhena i mbala impahla leyo matirikisuti mo tshuka lexi xo tshuka na xiburukwana munhu a ngheni ka xi lexiya swilo swikulu se ni n'wi tsheke swikoxa mpahla leyi uniform yo hi cina hi yona ya cina njhani se mbaliwi vavasati mara na ka mavele kwa ku leswa a swi vuriwi ya u nga yi xave nchumu manager u nga yi xave nchumu ka swa wena tshama na mpahla ya wena lota ni tshama na mpahla ya wena a n'wi xaveli mina ni fanele endla swin'wana swin'wana swi lavaka nyamuntlha loko ni la boto ya yena I byele mina I ri a nga ha xaveleli munhu yena hambi o fa swi komba ku u ta va a fari xisiwana se mina ni n'wi byele ku ta ku yini I respect the decision leyi nga yi teka leyi nga nyikiwa hi vanghana va wena it's fine let us part ways in peace whatever gig leti ni nga ti organizer ta yena ni ta n'wi nyiketa tona a ti dyela mali ya yena leswi ni swi vulaka DJ mi ku ni n'wi yisa studio ni ta vulavula na Salani producer sweswi ni ta vulavula na Salani sweswi loko ni heta live leyi ni ta fone Salani look if possible just release the song let him come and finalize here and there but I don't want to take part and na vanhu vo tala ve ri Philani I dye hi risimu leri a ni tivi ku ni dye yini cause mi khale ni ri so a ni swi tivi sweswi va swi tivi cause mi so lexi ni vavaku ngopfu xi nga ta ka xi nga nyiki peace hi lexi ni organize ti-gig to fika 45,000 rand mali ya kolo ni yi hlela hi 45,000 rand leyi vanhu lava nga ni buka I vanhu lava tsakelaka na ku ni va kona ku va kona ka mina hi ku mela ku cineni hi manager mi ta mi ri kona na hi lana mi ri kona tanani because vukona bya mi sometimes we shoot those events ti va ka vanhu ti va ti trenda people go there in numbers so but ni twela ku loko mina no pull out are they going to pull out because I ti-gig leti ti nga kona la listini leti ti faneleka ku hakeliwa that 50% ni karhi ni senda ka ti-account na yena ti-account ta yena so hi yo disappointment ya mina ku ri I pray ku ri va nga ti cancel gig letiya no na khensa manager ni khensa loko na xikombelo xa mina mi xi tekele nhlokweni mina na n'wina loko mi heta life hi ta bula kumbe hi ta bula na mposi a hi yeni hi twa van'wana ku va ri yini ku vule hosi amen I DJ Mfundisi loye un'wani wa vanhu lava va advisaka un'wanyana wa vanhu lava nga khala va ri gaming ni tekeni ka request lawa ya sisi ta teka yin'wana ya vumbirhi ya this guy aye minjhani matodzi minyayi va ri mini na aye minjhani both Philani ukili nga ku vona sesi matodzi hi pfukile leswi mi swi vulavulaka na swi twa ngopfu mara serious phela loko mo famba mi mi siya Papa Rhulani u ya va phara but a mi mi khomeli mi nyiketa second chance problem se ni pumbiwa vuloyi na mana mi va loya ni khendlini ni tshamini manager mani wo duma swi tele ka se ni khale ka ni teka ti-pressure se loko munhu o za katsa na mhani sena swo se ni chicha ndzhuti wa mhani because mindzuku ta trenda ndzhuti wa mhani kwale va ku mana Philani va loya se a ni ma swi tiva ku ri ni protecta my family and my mom ka mhana mina lavi ku twa nchumu that's why loko munhu vona ku ni lwini loko zo katsa mhani ni lona swibakela ya na mitwa mara a ni ma swi tiva ku ri Papa Rhulani even ka manager leya yena leya khale ku na leswi a nga swi vulavula swo tala ne loko a ta ka n'wina like na n'wina sweswiwani mu khomeleni the best way if maybe una problem mi voneleni plan a famba ya somewhere mi mu yisa somewhere or va mu advise problem loko n'wi yisa hi ku hi n'wi yisa ngangeni sweswiwani a kha rhukete na n'wana wa nganga se swa se ya tanya loko no fa ni ta dlaya hi wena tihlamba tin'wana to phuta se mina tin'anga ni nga ti tiviku
mi give up in manager mara serious mi ka 10 second chance tshama na yena manager okay sharp mara serious ya va phara Rhulani ya va phara u ta va hovo aye njomba ile mjani manager Papa Rhulani n'wina mo huma ka vona hi 180 na ni humise le toll gate sweswi va nga ta mi tisela swin'wana ehenhleni ka sweswi ma swi vona ku swi wese sweswi a famba ta hanye vutomi bya yena phela mani manager a ti ya eka manje mara vutomi bya yena se loko se ni kan fani mani tizotso hi kani i problem hi ku vutiseni va lwini na volekere sweswi va nghenisa na n'wina se ma yi vona ku njhani swi ri vona va hanyeki yena ku hanya nga swi koti ku hanya lwa mfowethu a hi xihundla sweswo hi swona manager hi tinjombo kusuka kwala ka vele ka vanhu va Mutakari hi leswo hello minjhani na hi kona mjhani wa ku hava mani ya mhaka leyi ya Papa Rhulani ya tikanyana ko va kwani loko vanhu hi kumela a pfukeni hi nge hi kumi ku fana na n'wina mavona mi le kusuhani but na proof na hinkwayo na langa ta la proof hinkwayo bonjoni mi mina a ni vonanga ku swi nga olova ngopfu loko mo teka decision leyi nga ta mi protecta ku vito ra n'wina ka nkarhi wa sweswiwani se ko va brand hayi leswiya swo Philani hi ku ho ti vulavulela ma twisisa wena yi ri mini yi nga dumisa mina ku dumisa wena loko n'wina ta hlangana na Papa Rhulani already vanhu a va tiva a ni ri na 41,000 exactly so mi ta kota ku swi vona ku ri munhu loyi mi dilaka na yena maturity ya n'wina na yena a ti ringani ene mavona loko mo za mi tirha na munhu a twa vanhu ve le handle ku tlula n'wina swi easy ngopfu a nga mi xavisa hi ku the more mi kha mi hanya na yena ti-movement ta n'wina na hina hinkwaswo information ya n'wina ya le kusuhani wa yi kuma so iza ya phefuma kaya ya fonela lava hi sayaka va ku loko hi fika kaya hi suki movha la loko hi fika kaya u lava ta ya vanghana va yena ya tibe movha u tibe kambirhi movha kaya va ku a n'wi yisa kwihi n'wana wa vanhu mahanyelo ma yena ma endla ku mutisana Soweto ta tshama na yena cause loko no tlhela n'wi tisana va ta n'wi dlaya mahanyelo ma yena va ta ku a ni n'wi susela yini thebisi i vanhu valava va ku ri ndhawu yo fanele Gauteng va resolota hi swibama a swi faneleka va nga ta ku ba mpama va tsutsume jaratini lavo ku duvula kunene so loko munhu a ri na attitude yo fana na Papa Rhulani somehow na tiko hinkwaro ri swi voneni ku mi zamini ku va munhu mi la ta n'wi komba ndlela yena hi yena o ka a nga pfumela so mani vo swi ri swa kahle ku ka ha ri kahle mi hambana yena a ni ku hambana yena a swi vuli ku a ma ha fonelani a ma ha vulavuli ko va hi ku a ma ha tirhi swin'we mantwisa so hi xo lexi a ni ta xi vula mina ku sirhelelani brand ya n'wina ku ya mahlweni i khale kha exista before na Papa Rhulani a ta va kona a ni khesi ngopfu Mr Joe sharp thank you aye manager a ngeneni makeni mi rindza hi komiseni ya eximela ku tlhandlekela ka leyi nga vulahisisi lava humaku nyana sweswi liya yo if n'wina mi tshika Papa Rhulani sweswi ne I'm telling you ni mi nyika xinkarhani nyana mi vona Papa Rhulani after if a va kumi manager yin'wanyane mina hi ku vona ka mina va nge swi koti ku ti manager hi voxe va kha va tsandzeka ku controla vutomi bya vona man twisisa lexi nga ta endleka sweswi hi ku va la jo lexi nga ta endleka sweswi munhu walowo ya hundzuka hope swi le kusuhani a swi va swi ri kule loko vo tsandzeka ku kuma munhu loyi a nga ta va pfuna ku controla vutomi bya vona because vona va tsandzeka ku controla vutomi bya vona na n'wina mi tsandzeka ku byi controla loko mo za mi tsandzeka n'wina ku tsandzeka vona a ku nge he lunghi nchumu kwalaho u vurisini n'wana mhani khesini hayi khensa mina thank you aye mjana aye manager Mr Bright mo ikhoma mi tshika hi ta tsumela ka next ya chavi viewers hikwati ni chula fati yali ana mana ta mi byela
so ku ra why nga tsutsumeli ka next a ni nga ri na ta ku tala a fambinga next. Sharp. Thank you guys for watching. I hlanganeni ka next ya Chavi CMC. That was the press release. I thank you guys for your support, for your love and caring. Philani mina, I love you so much. May God bless you. Tada.